Nimbola vinaka na viokani ni sema tikumaina ka vinaka ni kuwa vinaka bakalebu na nomuni rongoda na kali malumu ni sema mai na vitala noa kirosando bakadorti ko na bisinga tambu sara kena kango chonen roni masi wabini vinak sara bakalebu na kena may vital no takitiko na kabini kuwa na tambani ni bibara katakataki may Australia na PAM scheme bunga bikim ni santo sema tikumikina na Pacific Australia Labor Mobility Scheme. Vida na vekande sema tikumay na kabinang ni kuwa uklani so bikim ni au ni na redirto tikungo na mona liba umaro takabakalebu ena nono to lomsoli merto ngole mai merto may talano ka biwa sevi kanda na sigumang ni kuwa me bukanga keni bala bikim ni na santo bakarong tikumay ena nunggu programu ena duanga na serme na antolaba na nanda vitala noa ena sigubina kaindai o bakambula sar chuko bakalebi kim ni todo kasar nando sema tiku mai na programu ngo binaka bakalebi kaya bakay tiku so na nomunitaro berto na bibakani erto na may vital no tiku ni kuwa yung kaimbita nga may na chat ay lebsar na ulo tanga totok erto na vital no tiku kina ena sigubina ni kuwa nimbula binaka. Sa nimbola binaka misambola sia nimbola re musambola binaka mbola nakwa
Vekimni kedana biokani ni sema tikumai na kabendai na maro taka bakalevu ni mai tomani kerotiko ke chonen roni masi tole tolu tale na wekanda bunga bikimni ni sa redi roto oti na nongo ipata na ni mai bitan loti ko na ulu tangan digitaki anga sar bakalevu weekend na itoke me baka sa bak madal taka oti na ya sa tikungo na wekanda chonen roni masi bunga bikimni sa ando redi kerotiko na bising bara tambu na ubital no taki ni PAM scheme maro talanga ni siya matik maingo Dr. Lorraine Tulele nang gay baka matal tak talanga ko na uno da butumikina kina tambana bo sale wena tiko na sing pinaka ni kuha ote na vio si talanga o na bara le na dau rambana kandabu so na benga rabi baka do artiko na state of Victoria na wasetal tunga moko so ni tabi ngaraba tal tunga na non rubuke o ira na kande artiko talanga na PAM scheme ote ngai siya talanga mayo masta kali bunindilo wasanga ni biba ko ngeti ba ko sibe na nona tiko boli mai biti na nona raiti ko mena bakanda mai biti kibira na le ni bubale era mai taka tiko na PAM scheme meroni da bibu taka bata da reda batini ko na bika ya tiko kabinaka da reta langa na bika ngan rebi mena buke meroni baka binaka taki beira na bekanda era tiko boli mai Australia tana baka mbulu mande berto erto na solmbeka berto 12 miniti berto na vakambula ka wasia manta mena bunor tunti da butumikina dor kambimbia weekend rai toke menta vikele manda to sana kai ngole ane na ulutanga to na bitan no kine ni ko to na ngole manda bona turang main ron rua chorin ron mas rompek nganyo unmute chon Nakasa ubuni mai ni bula binaka anto bula binaka na kang awam bula tu vitra ramba ke rotu matalenga kina besa bura ni warong tu mai e au da tu mai na dorani anu mai e namuka mai tikino namuka mai maduata ruan ya tana au ata tu makadente na mate tu mai viti terus ngabul nembak ni berni mai mai kata kai Australia na tutun ni bubu ni matin tu na warundul kabiu mani mai tini koso ya na wika song anda ya tu na mamaleng matin tu sama ni mai kele bando tu ke na wanga sa singai ke tunggal style bi tira ngai ki turu ibu kita tu ke na koru ya sa ai tiko ngai na korongo kenber kitu sama ida tal tu ngaki na singai tibu talanga na bulong match na tambahan ni matin tunggo na Department of Employment kabinto ni sarang apat kinaka da tumay tal na takatigo ni kuam balitan ng ranggarabi na tarugungon na lewar da takatigo na PAM yele muna kay da bulit ito nga nabisi nga ni ato tiko na kango siya nga ni da tuko namin da sa kilake da na kaked le muna kay da tuko namin da para ito may walikin na non raleng kawir na non tabimbi na wira na non tartingo sa tuko na tito law na kambaleta na labor sending unit sa na LSU sama itu kun talangai ke na bosin na lang na may Minister Employment o Mr. Agni Deo Singh no February baleta na country liaison officer baleta sa ati ko na matintu ebida o Tonga o Samoa Vanuatu Solomon isaraba CLO na ita na walagaleka yo kinito sember tu walela yo ando tona biti ando me bebuk sarawali buya una sini biya turu sarilo mau wa matalata ke nga pale kaleka orani kuntor na nortu nga una nortu nungutokani pero to na ba mataltal tu nga balta era ni matlata na puno to na la ko tikni kabni ko nakasak nakvalip sar chon roni masi to salangol saran gobe Dr. Lorraine Tulele naka Dr. Tulele Naka Dr. Teresi mia sambulare na lewibiti eu na maramani tavea le kutumbua ya kito samai rento no gumato bali rento samai tunga ingaloa kito sando na numutunga kito kai ngaloa
mai lekutumbua. Yo sa mai wati kutikungo I Australia, dona ngona ukila na platform go ni nda mai bitalo no se siama sartiko mai Queensland. Yo bogni ko sa siama tiko ni go New South Wales. Kito sa wai kutikungo Serne. Na wa mai nugalak mai nito alak mai na Ronondolu Kawalu 2008 kito alak mai rakana wuli mai Rawinaksara mai Dewasara ni na rakazaka na nunggu zakazaka libungan ngono wa zakazaka tunga na university na tambana ni Vitabulivi kena tambani research na nunggu background beka na HR na human resources management kena employment relations o tia unge mai wuli da baleleyan na social work o sangai semata ba tambaleta na social well-being kena social welfare ni tamata zakazaka iyo ngonango sa mayotiani na nunggu zakazaka tumai wana ve university au era tunggu I Australia me pakai Griffith o SIC University, Central Queensland University, o James Cook University, mai tomani Sydney University Valley Lai na nito e mai Serne, iyo ngo eu sa mai Dewasarea na matentu so matentu na federal government. Ai lewena yani na tutu watabat kina wekango chone kero sa mai lewena yani na Department of Employment and Workplace Relations. So go on the federal government. So na neto division keto chikina na PALM scheme division. Kwe raida pakatamba kintua saranga na PALM scheme. Na kaked membeleta na PALM scheme. Yo biaba madaltanga ke na nungu na tutu au mai tora na PALM scheme and a deputy director position and a PALM scheme. Rau kina meuna mai wei buke and a tambanang go kero roro kero batike na wekango chone mikero mai wei buke we ranongone ni Pasifika. Wer nondangone era sara lako mai era sara mbiuba nua mai mer sandio mai Australia mer mai daka kina. So na nongu timi se kito na nito timi kito focus wa tambakin dua in a worker support. So kito raise na workers kito support tak na workers. So in terms of employment, in terms of social well-being and welfare, batike na nonra na relationship batike na approved employers ser na boss ni rakazaka yana nito tambano kito and PALM right across Australia se kito na focus kina na nongu timi yo be mai pamadal tanga bale kale kaya na lebu na weka kito na weba sakita katiwa na bungi binakani kuwa sinitora baninde ngono sana sulia sarna ngono go be Dr. Terisi Mendewasarani be na bara binaka. Se totoko wakauti na marotaka wiki mnina sema tiku mai songora sema sar tiku mi chamani ndombole binaka na sema tiku mai Rope ndombole binaka na sema tiku mi Kuwait wakatal ngakini berna sema tiku mai Amerika totoko wakauti na nonda mai vital no nikua na nonda suli baka sama tiku na nonda buke na wekander sama itaka tiku na matentu levo Australia na kabaka levo chondro ni masike Dr. Lorraine Tulele na nomro sule no nomro ngona ni ro taka tiku na tambani matentu Australia munro me bak madala bi kenda na turanga marami tuke sa ke mai maro takandina santa ngol sarango na wekango o Navara leda nandau kerker mo ba madal tike mo manda no goek Nakawalebu Dr. Terisi nakawalebu kimdono to kani klasa na lebu na telangana kile utigo mai lebu kana bukile mai kandau so mai wala katongo niang bagitin ka ba Australia lo mai batir tu na vetinani tu tingo mai daga tingo na country Victoria tingango endo na longani cherry mai bingara bitu nango ba senior farm manager walu tingo na kena farm across Victoria but New South Wales Rona State
May tigungango sa may ba sangat talitungan nung kung nang alalam mo takawato na takawa mo advocate tato na kena non ko mayroon na nontar may dakatango. Kailan na may nanguna tiga buki na si di may numatin tuiliw. Libunan rin dera may stapa siya ko tingango. Da sangat tunga minta may bibuki. Da nguni sala da bang andar ni bibuki na nondra so tabi nondra ngandar. Singambakan ni so tabi keda iyo sa sangay tunga minta bibasal ta itu ko da kabatigo. Nabuno keda nga kima mindambe vital no kina nguni angona suso angona se vital no na ngonsal. Tara daban di oto atungan nanda banu ni bina sal muretu nanda sulitu so ni basal isang ni karo oran al humay na may tawya bu no lim go Australia tu botana kenandre dina ni tu may na bana na no pa kasama dina dasa bu nga menong go gur sala Australia dai labu tu may kina karna lay rawi labu may ka singan ni bay so tar gina kar may so tab ni ro may tawya bu nendo no bu no bo dono buno pulangi dono buno sono buno senga saraki na bakana o usabari taka tono to vital no iliu sono buno senga kina na supermarket lelebu ya soberna nonda rala sartunga mena koro senga tuna experience ni dada senga bando na dada rala tunga mai lo masar ni city kena buso mbewa babi wali mai na lo mga nonda itu tu mena koro lo masar ni lo kata-kata tu gina na kake dengan itu kina senga nindona kai taro birmera taumbale na pub era taumbale na casino sera vital na buno rangan reba merlokin sale loro itale tonga kina na social implication sale affecta kana nondra commitment sena nondra ngangandre kina dondono mera tonga kina na nondra law makina ya bala kala na kausa mai da wetinga na ngauna nga ba ko sa barita oti ngauna nga ngalalakina wabini bina ni sor mai tiu bola tiu sarangko ya sota betal tungan andre yo ba ko sige barita tingana vida ni singa sawot pa ko ting megine bio vida na payslip so na kandar sa disengagement ko na kena boso ko sa bang tayo sa sarang biuta may non rabuno ni dada pala ta sarangan andre sa mo sota kay tiu ko sa barita singa ni ro sarto na seasonal workers program yo ba tutu bata tirnala ko may na meat factory o tagir na aged care matay na kontragi lala nga na kinikaru na dada ba tawtal tungan ang raki ngona ton batango Australia biki muni non may biti se ni ngona bina ka mongole may mamoy dada kay se ngona bina ni may dada ka as seasonal worker batani matay ngono ni bata saranga winter na kinikaru daw select saragi na dada na farm ke relaw man may dada na farm Betul tahu lebu na ngauna tahu na uda batanan raki atau mandai rembechi mul na muli ni batang indo bechingan sa kata na singa sa mama na muli ken bali sa laka na ngauna dada ka very short time frame na ngauna dada ka bising ni singa laka nga kaya nga so naka dan barita tigo yung kubos ni na pre-departure briefing is very important for na laman na no may biti matatawir dada bers tuntun bersa kila may biti berbimbi may na bene bunor lokin kata ber na may dakap se bene bunor na may ti nga na itabi sa may basang ati ko may sanga movie bugit kina na sona bunua ya sananda itabi nga ni basal na tundo no ti bir na botulo ang ganon wala nga na bikaw sa may ngarabat ko na may white tweet no sebenarnya kena balik sara nabara na nomo VOC kena no mundo wante kina talanga na nomo bata-bata mundo bibarara matai kena rabi ni bina kacukumai na VOK ni na no mundo siletu no mungo na mundo wase na rondo chiletu na bibu ke bai tamer sa chilo sarchungai na non rembulan na bibu baleso binak balik sar nabar na nomo wase mai soner lalai panimer ya na gaido virtual na tutubital no san garo ni sulital may satal na kena itu kutu matalalay na kamalib sa iya to sana ngol sarkabe masta kalibunin dilo mena pa matala tekniki matangamay pagkatalangaki na nanona laki tundende tu may nanona kor may namusi ka laki rongat talanga may kina may namusi na nanona ray may banua
kibeira na ngole mai ena takdaka na pam scheme and daron in the rede na sana rorua ya masta bundil ba matal tikim ni manda Bana kamna wale bunawai anto bulu bana kangu to sabaka matal tikim do china boni ko ni bulu bana kanda mai viti boni bana wale buna nangone solve wekitongo ena bokuni ni bebuke na be saver na kandar sa angol tiga ni bakal di Australia bukan betul betul ngar salah kata lain di New Zealand erna sama tiku mai merah bulida esona kala betalong na mbong ni ko runo dulu kantua kitu biti mai kitu ngole mai kitu mai amba kitini kawan no New Zealand ocha kitu lemba kitu lu Australia kitu le chukuna saka Queensland kitu ngo kitu sange mai amba kilima bakata tingo i nama tentele bo merke i Hawaii ya nanungu tiku mai bito yamba kitulu nungu bi bakabuli na high school o yamba kihono nanungu dakata na HFC ko sambangi tingo mai biti o mai chukuna sala yamba kichun kuro nungu dakata ka kasini bul na high school o biya ko taka mai kinana bimbini dakata kango mbala tento na kosngo bakabuli berna na high school na young enterprise na young enterprise ko nyorong tsona vital na bakadortiko bateki tau tsona rani masi na kena bakande uditcho na ilabo enda musuki na nonda tuka na budgeting o irna bakandara la kumaingo o redikil na bimbi na kena bakatara na matento New Zealand enando na term nangona ramaya 9 kina nangona all across the school in New Zealand rabuli na kena itu kena kosong yang enterprise mera bakan turi yang orang bisnis mera buli da mera kila na financial literacy na laba itu na bangga na kena musuh na bakata bakata na naiki na kena musuh na bakata bakata na payslip mandanga na kena biba ngata matela ya era buli da kena bakan to nangon nera sama form 3 na lo monitom ya compulsory mera buli da ngai na vida na korne buli o biba buli da mai Hamilton Fraser High o maybe bakabuli toko bakalele Wesley College maybe limambek sa ona nemba aki na kosya introduced ke na social studies social studies compulsory bir na form 3 na yan merabuli de ke na ngata de kango mbalet na financial literacy etiko nimbimbi na raida na matentu me tarao ir na ngone mbaleti no ir ke ngono ko sinili bir na ya dobra bul toradaki esorna eda bangana from from Lima, from Vitusara, sala da kata non reda kina erna klawir na kena kaume na kena risau mera wuli kana non ra payslip na vetu tu bar ke na kache ke non ra insurance ke bakarle wuli non ra vale na da mortgage protection insurance so na benga da ngada la lai banko ni rongo de chona vital nango e samai tiket chiko nindon na viva kabuli tile betul meta kabarno kada bacar li subir kada kor langsung amena kor me baka kacu kaya otawa na bara ni na pre departure training or kind of sana training mera baka kabuli mera kila iyo ninda redana nanda bul mai biti na kanko sino baka bimbita kana matentu mananda na mbaki nimbole ya 9 or kusa chumba kaya na mbaki bida chini kalima se chini kaba o sabuli de kina na mbimbi na mukila na baka yanga takila oi savings, budgeting, investment, boli shares, musno nomi labo lako mana nomi life insurance. Kakek harus sabar dem. Songke ucin itu namanya ini selain ucin apa kesar kela cukai. Ucin makan deh kalau terang Australia, usian ini kela. Sama berarti kena tak kawat kamai HFC Home Finance. Nalo mana yang bakia, onggar kena na. Dari lako mana wakan temen tu memeka obia bulan tu nunggu property. Kakek itu redili nona payslip. Ke bakaya sona nona musu e vesu kitu kene sona ka endo do me pangalalti ko kene kita tu kuraba pangalalti ke komando ko me ochino musu balati ne obia bule na pale it's a priority no musu correde no gusure me na vitalo ni ko ore denina mai dur kene ba kana vitalo yo ne to ngela ko mai Hawaii kita mucho salim na ba ele bucho na ngula ko ti ko viti
ngol chukuna kor e vidar project le da kavatiko nani tu mana chuku dari tu bani kai business da ka chungo mena kor na kali sarvano ole rongo de chukine le una vitala no membaleta na nora lako chukene baka yo na wakanda en Islandi le ngo kemi vitar tar chungo chuku men Islandi chuku me Australia no was no le bra lako me da tu saranga mena kor da kuli saranga mena kor rango le mai ko redeni da be sekena mangni ko ranin to mbaka na vitavi meu vivo kina na bukuni na baka salta per na wakanda na be kai do don merkelati serna na mai tiku merka kurangan nirsa vengungo mersulena na mera lako mai merkelaba na kana kara mestab sera mai bula diwa sera mai yambakiva benawale Nah, kemudian paling besar labo, babini naktak sarbikim do na vewakani do silena na mundo ngona na kabina ni ko mundo me vewse na ulutanga to sa nanama kitukin na vivaka yalonga ngataki kena vewse ni nonrabuke o ira na vakanda so simber ni rado mai rabak romutik ngome viti rambit chumbak na vandra may na neck office may suba na yang sarang gobir kembali na be kato na bitan takan ni kuwa sar na reimbas kato chukumay na kango makakunya do biyawe sar na bulikin ya datan lesana barong tal chukamengo ir sar ngar la ko rumati ko na be kato na bitan na takan ni kuwa na kabalew chondro ni masi to na tikabu mate bikim ni nungweka to man tal may na ulutang oni nganrep mo ni biusi kini bikeda mitik butaka na nondo to bitala no oti bichone to sana kay ngol bi dokta tulele na bara bi masta po nintilo na kachone kirongan yo unmutale ratu naka Binasaka binawalew awito manangan apa madala sa lako tingomay na kena matoto sa tukune tingomay na turang atabu Mr. Punintilo beir wa mi bitu nga na beir na non da kor lao tingomay ngo sabi abia already tiko na statistics ni non lao tingomay sa si bia lima na undolo ono na dona fika baya kor sa lako tingomay na kendana itoke menda to na numutik no irango iti ko talanga le tinitale na matentu may na Pasifika le diwa tal matentu may na Pasifika era lewena tiko na Pacific Australia Labor Mobility Scheme ko pato kay chiko bakale kana pam minto to vital no tinga bakita okay na kana bimbi bekenda na itauke na dinanga nikito ngarabacho na Department of Employment balit hira kel sarana Pasifika siya no biti wala yo Awan bau tani sematanga ka bitu toko o Mr. Punintilo na bimbi ni kena bangang katutaki ni kena ba kuko taki se biu lomani onsa lomani program non rendau bakabuli din perno lagomay sina pre-departure training na evida na bimbi endua na goal setting ver nangone nadaba era mai daka ba Australia nadaba ino non raina kini lako mai se nadaba na non rana wina na goal setting na kini karua na goal getting na bimbi ni non ra lako mai meramai rawata na bika era na kita me ramai rawata ni baka unanga non ra lako mai se ramai bula diwa se ramai empaki ba abang bau tana kango ausini klase saya to tiko mai na da buo buli sistema eso na ka basic banko meran da mo matata kibir matiran ko era la kumai era sengani kilabi era sengani buli bina kayo ko era na non da ko era fomo so kala siwalu tu nga fomo wa 5 diri sara buli bina kayo so yo ibina ka mendele su telanga na platform ira na bosa nga paka nonda be simplify ta kina na be kayo so banko meran rekila ke de baka raw kene katolua na bonongo Australia sini baka na ndo tiango na mai vichi na titapioka me uchiam ndo mai ruatu tolu tuna ewa na dengu na kabaya ikena ngau na is very very important na to tinga na maniti na start salak enta taka tu ya na walune mera expect ka chungwer na ko mai ba na taka
Singa ni rua na kata tol na una dim singa ni baya. Merah ni kundi kinta talau ira. Berarti ngo ke bakar sini pamatal tekbir era ni babun serangan kon disengage. Berarti ni kata ke la ko batikin ngau na resang mina ngau na. So na ka baya ena kabu tu bira. Berarti ako sa chota beke na bimbi ni non kata na field na farm. Na ka na ngau na ke basa tikibu na 5 inda na andra tola kalok. Tikibu na tola kalok mata klele inda ndu mata na ngau na tinde non tala ko mai na panwaya. Mentala ko na na kele tikibu ta angkai sulingan dona ngau na dalago tungan da munuai chunga lago tungan da isenga na wa Italia itu sona kabayar ni ba matata ki mai na pre departure la kena katolu na time management ngau na ko la rongso la ko chunga mai na bimbi na binda ni ngau na mera kuni lai wele tu kina ngau na ni modi na kabi modi mat mera ndati ki butala babina na ta kan mata se na nonra kila ngau na discipline ta ni ngau. Enta sakila tu yana kena apply ta ki kwenta undendri. Ya ndo na bono kakina kena kalim banga una numero na tara tali longo stamu indilo ambimbi ni nonra mamarurui. Na sende ta banga mai kama marurui baleta na inaki ni nonra lakotiko mai sena goal setting. Merani rawat tempat ni banga ulitiko nonra lango mai. Au na numero tolna bana ulutanga ya una numero toka kina me roni babuli de beira na una renda umberni lak mai kina ira nonda ngoni ya me wara rotek servir me kuni daba bitu kina sona gosa babala ko sing renda understand ta me renda kila me mai apply ta kiki me roni lai kina na nonra kinta dala sina nonra mai ta kata ti kon gai sengni roni kopo tana kai tukun chukuir mera adukin bale to na supervisor ko na fam we are very strict we are be ka isa sengen da kami dona ka saro ni wasing wisara ngawan das po o ba ngun kundo tu manda mai na kutar kot mai moria mai New South Wales ango be chubul ki na keli we ndo ngana ka bangun ndo na don sengen ni ka bango chi ko na orna muri mai orna do barri da no blind spot nango na sengen ni da puto kinen do na do bango satu ko sarabe ngarona o chinga sa utara batwa me sonango me tanto urani bosso tana kaba ya urno landar la mai ya sa bara utni ta dai banongo o creme ya dai kia bino mai me postal tona ya kango vale ta undo bosar to valele Naka valeu. Sapo so chiko chone totoko bako china no mo bako madala matat saranga bako lebu saro wira sema tiku mingo era toko no baka lebu na beka o sema ndina to doko na kena sanga me matata na ituba me bonua li semerni ngole mai ono no musar na beka sat kuno chimo no bar wir na la kuchuk me that expectation do mtanga kana chokarabi ni te kila chuk mtanga Australia ta mani bono baka tamerai rani bitu chumba kana time zone bi lima se bitu na time zone wasechu kuna tamani continent lebungo Australia me bakasa wase meya ni usatu kuni mena ni bonongo lekina sanda bo iro mata bena atlas na dola mape politik chumba be desai bookshop mendare na bono da me kono ngolekina ndo tala nakatu kuno monabar nanraki ke satu kuni main nanraki batambata ngona sekambia kan nanraki batambata bertona bakanto menamusi sana nanraki batambata berto menan dari bat do tental na level ni batambata ngo benak bali besar satik buramo chone dokter tulele sulevi kim ni nangaw ng gomuni pa matalmay nak Vinaka Dr. Teresi, obia sema tangana kait puno chone membaleta na babarawe na pre-departure, vira na nona na ra ngoliti kumay Australia. Ndua talanga na kame dana numayana wakasa tarao chi mbeka o mastakali na literacy and numeracy na basabalangi kay na mombo kilatu mandanga na basic ni fika baleta Australia na buno anda may baskin babalangi na bosa o mboso na bosa ni raka o era ni may maliway laktunga na basabalangi kaya baka o sinikilatu na basabalangi mo mbo sanga mandanga ni sebenarnya bitamay na mo application
So bakananan taka mo sa angol itu may Australia ba binakataki mandangan non tapos bangi na basics mandanga mendaraw mandanga ni bosa talia mandanga may tingko tiyan in the sandayado may ya mendaraw nga ninda bosa taka daraw ninda menda understand taka na bay kai tu kuni mai ando tal na kau nanuma mena baka mena remind takikina na workers na driver's license na bulin driver na kaya kay ko sa chiko no mo driver's license me driver ti ko mo kota may no mo international license laksin yung license nga may witi but ko ya ngori yang nga may witi sa ndio may sananduang go me lak may na international license merning kay may ndewa wana license tabanga ni state o Queensland o New South Wales so Victoria so nga ibita nga nakaw nanuma mena ikuri bat kena kai sa pamadal takaraw mayo mastakali bat ke chone membaleta na pre-departure doon sa makatanaw na bara doon sa nga nababaro takikina nabana singa saru leka era na vei na bandu bay takabat kay Ranave Pacific Islanders Ranave matentu talin na Pasifika kinito ba nga nasingaw ira do na bula ro na bula tol na bula nababaraw so kung ano kaya to may witi ang amin to kaya kabarong ching mayroon na Ministry of Employment and Productivity i witi or to na NEC and na kanggo mayroon na reda leso tali mayroon review takatali na pre-departure training in a human resources terms kimam do to na pre-employment training may simber nira la may employee di sananduango o ira mera babaraw binak may bakair na mines ike mayroon na to kiningele ke o era se to kinibano ke o era na literacy numeracy but kina driving license na merabulin driver do bambi tek saranga beira runa kango so yo kenda to batin to la may na yo erna leoni banoi ke o kento batin to la may ndo tental na matentu ena lebutal na ka ena songo ni batati ko membaleta na non rababaraw tek mai e bakasa barita ko yana we kango mastakali chone bat ke na barra so yana pre-departure yana kaubia Obvio tu kuna vale leke au klasa teke muna yani ochone na ngona sarangango na obiti mandanga na tamata zakara lako mai biti na ngona ngwara tunga Australia sa sibeti ko na lima na undolo so it's 5,259 nangona sarangango to bital no chikinango so yasa ando na namba lebuya na namba oira na sama izaka ralak mai viti per mai izaka to i Australia yo na namba ya ro kumuni batatiko kina na zaka rua na category 0 na SW kenda sandara kilatiko na seasonal worker program ya kona short term na 9 months kwara la kumai libungan ngon metakakan agriculture na horticulture ko ya sibe chiga ni basa na nandua na $1 metakaka chigo na short term gayo ira na PLS ya na kwera na zakaka pambalabu sa long term so yar na ndua kinabana yambaki orea chiko vale yani na sibe chiga ni nabana $1 na namba ngo biti wale nga na namba sa chiko rawa Australia ke mama sandona wili lebuya sa beiranda saramay chikongo na tambana ni bingarabi rorua na SWP batike na PLS ko na long term yo na long term na reda o biti ko tolu ni na kena na wili lebu may vera kena na tini na participant countries o viti na kena katolu na bana PLS program ko se overall program yun na PLS ko na long term ya dana rede lebu verna non dara lakuti ko may na long term bar may zakazaka na long term sa singani lebu sara era lakuti ko may na SWP sa na seasonal worker
Io ovvia tukuna nga balele ke membaleta na recruitment sembernin to na toki be na bekango na bara ovia tukuna nga ke balele membaleta na recruitment na recruitment na nona elewa saranga ira na LSU ya ira na labor sending unit ya ira na matentu ni be Pacifica ser na participant countries era lewa saranga na be matangali strategies recruitment strategies era bangata ka membaleta na non recruitment o kenda to mai bite to luchi na matangali recruitment sa chiko ko na pool to ko be kem ni na ni volayada ni register ni bitanam ni application nam ni resume me la ko na work ready pool chiko talenga na in country and in person recruitment ko rala ko yani ira na boss ni daka yani sananduango mera lai vangara se mera lai kota saranga mai na tamata daka mai nonda kene katolu na referrals chiko yani ke ko irambe karabikilai ra refer takira yani na irambe ka na wekanra se iramai na koro di koro mera lai ko mai mera mai i daka i Australia so tolu chiko na recruitment strategies to ndare veti ko i na to vanu o viti io kona na recruitment strategies ngo bakar to sengani they're not talking to each other or to sengani or to ndui daka non to sartunga orto na strategies ngo io ko ubia kota dake mai baleta na ngonango na mai na neck na number ni applicants saratu na work ready pool is over 21,000 sandame sartungang go na neck rawa watu na work ready io sinian ron neto sa na 21,000 over 21,000 go okay, daka chiko na other recruitment strategies. Rala ko nga man nabibasa na referrals may Australia. Lako nga may utokin ni daka may bikilay kawyani so koya ko tuko kina doon may baka binakataki. Kaya karto barong chiko may na neck na bong ni kuwa. Yan doon na bonua merto na baka binakataka. Baleta ni lebo sarabos kunro. Vera na over 21,000 eran tambit chiko na work ready pool. Era se apply mai na vida batanamba kisa ochi se mbera chinga ni kota kemana vandra paleta saranga na tolu na strategies ko bakatarai tu na nonda banu ovitie me ado tu yo ke baka me streamline takinga me duanga na strategy me banga taki me ngai low rai na tamatera lako mai Australia ra train takima bebina kamera lako mai ra lesu me dakandona wale me baka mera roni oira na lako yani roni lera una 12 months mera tei manda mai banua se mera transferable skill mera soliele stale banua na nonta banua baleta mera sulia talanga ngala be ira kwara chikuna work ready pool mera lako mai me baya me sona kene wale me daka mera oni binaka kina weekend baleta na ngona ngosa sa andra mai reda chiko sa lebu sarabosa sa lebu rakundru lebu era sarayalo da kina baleta sora lako tunga mai na koro lako saramai rasang mandangani rtuba na work ready pool so nakabaya sona wale menda na reda menda na tona vital no ataka me roni baka binakataki na recruitment mai na nonda banua baleta ke baka to baka ndubai taka batike ira na other Pacific Island countries o ira indua chunga na nonda method ya rawa saranga o kinto to mai bana be list ya kinto sa over 21,000 to era ready to mai o ira randa mi chiko nganan duanan ruanan rau bazada ko ya minduana area mendana vitala nota kameroni certo barong tik mertona ministry Rutona neck mena baka binakatakin beka membaleta na recruitment na non rakau mai o ira na non dan tapi nakatike de mera lako mai io me ndora kene wale mera lako mai rally stale soli beira na ngala me 12 months manda mera tu mandan mera kun listale mai bata mera roni pangata kana skill sara mai bulida kena non tabanua tulira kimbakan beka nangele me sona tite me daka roni suli talanga ngona be na che
chance opportunity bi irana sotali meraroni la komai nanito na mentuna vakava na sona methods vaya tona redakina na non so wa credit pulsa na lutu sombu na segni tunga ida kena 21,000 because it's so ridiculous na 21,000 men kila ni aundami tu ni reda na fika e ndora kana mosi ni longo ni o maramani viti ni o mai reda na beka etiko e rawa ni tona zakaba meto zakaba babinaka ia sa coaching back ngaya i Dr. Terisi Kilaya na roni biba sakitaki wat kerto na LSU kay na bilateral agreement mena include taki kiba kaso na wale baya mena include taki na bilateral agreement o viti kay Australia kaya warong ti kumay orto non tomaten tu nambong ni kuwa membaleta na non radio may na non dangone may viti kay Australia binaka. Sa totoo kapakawuti na nung baka mataltak tutulel baka matataksar nga na tulo ni wale-wale na non rakauti kumain na wakanda may biti na ni robitan lo chukechone na vida na matasawoti elevo ratar sarchu nga may ratukuna toktati au sawot na wawa na tang sabito ni ben na bol ni nek salah ko sa kaulo malek de la ko na lekam na bol au saka ni tor mendanga baka malua beto taromanda to taro baka malua ko ni alko ko tor baka malua mani kau chone bata mulistal na korli tite de warra kami la ko nangir gosa kay matata ni rusabul ko non tol certo wawatu isa to sarang wala man be nan to ko na bara me na pamadal mo to may sana wa binak bali tok tutulele baka matatak sarang ali bunaka kay may milom tar takatu nunggu weka na bara pamadal tal mo may naka nak wa bini biru na kanguru sa pamadaloti na kena tarai na wa sabari tatilu na kona pre-departure briefing se training ba okila ni do sartunga na mul ramai rata-rata na non dar lauti mengo na kena lulunga na non barutai mai biti ni watu tu wata tali wata gira na be matin tu taliso na non ramai tumberi do mendanga na team building bonding mase non ra sangai mer to wata ba group seba ilola ni berli rala kumai bersapi kila rawa sa tiora na be bombauti darni ranga imbuti vitimai dor mul buti ko barong wada tigo bir sala wati pai na kontrak ko sa o klano sa bari tawti yo kenen zakila tungan dalawan do buno mendale daga kina sinta sasangan do buno mendale daga kina soli mai na kontrak soli mai be soli tanga be ko na ngau na mo mai tikeva o bo wilika o bo berne ko bo tulwa mo tongane da mo na lain ko togera we rumusha le we lo tingo sain ni ke pati matang do salo pasar tonga sa sini ocha mai no mu kula ni kontrak skumuntal saru tumi lewuna lenga mi yad betini ra lewura la tumi ngora singa sartunga nikila bina bonwar la tu me bomatambo betini ba kusu tagi tunga na kakin senga ni tu beri bo bina ba ngarusa ba madala ta na kanguru na bimbi nyon romai sa tigor na la mai na nek sanga tigor no ruotal ko ro na taundaku ni mai na taundaku ni nek lewuna mulmulu mo yado tungo basi ka tali tunga wirna na lotu mai na taundaku ni nek se wirna recruiting agent se wirna refer ko lotu mai boy dona ka ngame raida ba mutu telana matintu wi mai viti wilikina na tamban di bengarabe na finje mpesikena na nonra ndikewi wa mataila lisara wira lotu ani berle ko tamatamai sanga bimbi me lurai me tertubi na tu ora ida tigo ni lewu la yala tagani ngolo yala tagani ngolo yala tagani ngolo ni rado mai vidalati na vital no le daka vital no dota na kai saintagi dota na karmai so tawiki na valer mai tawana sa sayang saranga mi sa sayang dondon mi do durkina senga tuna transport sora mai vida tal tuna ma da sanga tiga buna da so na mul lai ba
Koya lenga tuna ko sababi do bari takati kuna nungu ubosa tinga na social media no bari takati kuna kena bimbi ni nonra tumberi ba bina hawer na nonta mai viti ra tumberi bayal ra tumberi na kambaleta na kena banga tagi na ilabo na tumberi na kena na nonra marro ilabo ra tumberi na baka sama ni bula bayal nonra barutai meranga ilau mai sara tubina tumai na kakena tuara tumai merong mai sotapa na kaya na barutai na bunongo Australia sebagian Manisulandi donan dundu lewu tingo Manisulandi wira sarang na itau keni bisnis ya uri teguni data karle kau tamata tumai okenda tu bekitu ke Australia ratiko wira na tau keni data sanga itiko wira recruiting agent sanga itiko kakandi bikilai ko ba sabari ta to Dr. Tulen ko saru lulunga bali bukina na kambali tiken to non rangarabir na non dara lauti mai sengani lorai tigina babina ka wira rabi ka utu mai ngok umanda mo dala tigina ko ubi bosaki uda batera kontra ke besinga betera contract besinga ke ki mami betala no ana kena tubana da bi mada mengo kena lorai na da saoti na kena da tagina ini bosi bestari batigina da daka pataguir na lago tu mai merme da ya na buno bimbi tu ne urna lago tu ngor na recruiting agent tu mo ralanga mai talam bilta itu urna mai da senga ni matata wir na mberi lago mai na kona pre departure briefing ko kona communication channel o they what tu lewati le buno ngau ni salia do mena lenga sangai le tarro ngo ko abi bada da tai chiko tu sen ngor non tu lenga tu na vi kaumai tu na recruiting agent se no non lengo agent le tarro ngo agent sangai da wiru to kono vital no me do ngau na sa kenta tu na ndo tu sa da kilauti tu no de baru ni bulo kenta ni to okay na vi bosaki sanga soni le usar da sana yu tunga sana la tunga na de wadu me do ngan sa sinenga satu ngol bananda usala bananda go roko la sekretarius mai sa ya do sartongai kana leng sa te usaragi me sa oyaku varitati go na kenen bimbi na nonra tumberi mo ira duo varitati bana liswa ambito to kan na team leaders uirungo yang merending tagi based on merit yang ni oi ku sanga seto tu sana ding tayo ko me sa non to team leader me dona kami wan bimbi ta ya uira mer team leader me rauni rabitalan noa Ronnie Robbie Bosaki, they need to have some negotiation skills. He needs to know have some skills in leadership. Meralaw may bango kilati una kamera may dakam na non Robbie Bosaki. So nung sa na lang sara ditake na nga na non may tumo. Sa may basi ganan rin. Betong na ni kung doon may bilutay tigo siya nga ni tigo buwan na kilabo dadaka siya nga ni tigo buwan na kilabo bilutagi siya nga tuniro at mandang amin daw ubos nga lutunga. Na libu na ngam ya wala da libu na vida na kauna numan yang ame mengarabi mandanga ni berni rangai lande mai sanan duongo sa do misanango sa do tentan la bitango sa tigo taleni kina na kena lenga bakata iku kondo do me oli taing ni do si tigo mandanga me nonda yang ame ba binata ya baka sabarita to Dr. Tulele na kena na tulna singa siapa na singa saru ilai sana tagi biang anyo baka samata kabata kena dada le waral ko mai kina wirongo wakanda sa kilale utungo na remittance Sarawate tigo biti nga una samay teu kina na program ko sa sibiang ko ng bilyon ng dolar matin tu Australia na matin tu New Zealand ro sa ray na binak di porokar mo sa sababi do tunet na buno samay to kina go there's no turning back from Australia and New Zealand but ro sa ray na kana binak wernan taw susumon man sa araw ni may volta gina nonra mon sunga irnan daw tete sa yang nadalakan lumanin to nembaki beti ni dabo mo nembaki ningon tatamusuki sambeti na buni kau senga ni bakailiu ludanga ni sa senga ko meto miga sembetiga na buni kau sa ro benefit na matin tuirua yo wira na mai wabuna na kina toso na program ngoka be votukana resultado tu na lenga do tu na kina mulmuluwa lete usar tu ngamen aglo tong madika nak balik besar na parang nung buba matalta kamay na bimbi ni skill set medyo kuberto na team lead
negotiation skills, leadership skills. Sangga cukup telangaki nak satu kun mo Dr. Tulele to master the English language. Darakam bibisar nga keto kembo basic tok matanga o klani na lebutu na to accent maybe ti nandibo no to ngol may nabi biasana, but if we understand the basic language of the English language and matatasar balatonon to English Australia santo san do tental na level tokakin is nakbalib saranga sarui lakalak saranga na pre-departure briefing Dr. Tulele bula bidor to may tongo samo kerto na boni bi matintu na witsi to na wanasing salakalak saranga Bula rua soe bula tolu other participating countries Santina. Oh, that's a long time, Merabikile matanga and getting to understand what Australia is like, Melibuna camera buli ni berni ralakumai, Well, urunga da tigo Dr. Taris, na vida na be matintu talis wa. Era nangunan ni nonra tiba involve ke sartunga gina ba tabi na lotu. Ba tabi na nabanunga be community leaders ba na be matintu. Ba tabi na matintu, ba tabi kina wira dauni bika na nonra bukeura. Ba tabi kina na wira na bitambana talisome raninga raun ba tumberi kina nonda. Nakakuni me ado kine sona lengar sama indon matingo na kena marroi ng bulan ni bawati isobirung orang kay bawati bunga sambi to may ron bitina ni may biti sambi to kay orto ni bitaman ni may biti sem bukete le buto kay no tinaniwan wala ko mayo tamaniwan sa to may ke ko so tuniti sa may tandola na rai sa may lebutal na ka esenga ni tarobiko may nanomuda ka nga nakabida ni binaka to may na foundation ni binaka to may na basic in on rebutag may biti rao ni Robi may sotabar sambera na buru-buru ni bete magile utu ani taingo balata ke siangan na nonra butag may babinaka sa kwesanga sana raida tingango na bika sa tingo na lebu ni lang isa may so sa ibinakati ko na tadak ibinakati ko na bisaw ko ang extra commitment ko ang live within your means sa may view sa baka sa torodag nga nauo sa torodag batala na kulkul sa baka na live nga numuraw ka sa live nga na numungan sa may sangwila na kinako na yabu ko na bu siya na nagitaw man ni kanang view may na nandabuno may karabi na matawubale toray kita kina ng bulan ito matawubale ng bulan boy labo pinaraw ka nilesyani sa tome na kanibaritay siya ni Rabakuy kinura sa may toso binakasar sa may raw ka bakaliusar na bida nga niyang bakira sa may itigan ako. Sa totoo kasar nga pinakabalisar nga nabare na mo siya chuk may so nakaya don dino sar chuk nga bira na wekanda may biti ndolo turang bakang bulo chuk may go weekend to William Gas wase chuk may go ko na bikato bitang takasar chuk ni kuwa may bakata ka na pre-departure training wilikinan na budgeting and financial literacy sa katal chuk nga berto na British Army tukun chung minggo ko bir British Army na recruitment lang chung la ko England so before they leave sa the round na training the rinire so we can learn from other examples na bimbi ni ken daka binaka na pre-departure briefing gala ko bato na bibuli taleso binaka bali mas na bunin dilo ronito mana may nabitano sa wase mayo chonyo no na barke Dr. Tulele may nanomuti ko boli may namusi non roto sa rechuk may na bubal minamosi na ilabo niosi na ilabo mosi sarto na rete chuk may na kata to minamosi pamatal man may labo nirto sa wili tak na to labo tako na sende na gereng may soba may pamatal man dalabo Berapa sara bona may taris berapa kami tanakang kemudian barang untuk mesang orang kan sana nomor semua tanah nanon tapi korok ke dalam saiviti ni salah komentar na wekanda aku tools down sa tu wawatu orto ya tu sana lekut menakake na dur ni buli na ibonda ni wanga na kel sangai metar na vale medak na titi kona ina kitomanda kona kakwe mbudin itu manda isa nang dolo man salak ngor nanu mucho nang to bali
memaitara. Iyo. Se satar tu nuntu tuwale memedaka bakabenaka. Se mengai bule main tanam boto memedaka kina na siwa. Bale te merene le bulita kina karao kina. Merao tukina nda tungbule. Vital na sin kabu. Enda kilabinaka tu. Iyo mebakana na bewa le sangai daka tu. Na ilabu musmusi. Na ilabu ni osi. Bale tertu sare di cukurtu. Ni viso teki na ilabu ni osi. E wala ka ni bakarua teki na ndola ni viti. E watuka. Se erlaka na makanda I pertanian na British sa manila mo toko maya. Yar sa klacho ko to baga tulta kinila ni biti. Iya. Ya naongo ramay sa tawo chuko na makanda. Na bunar machuki na sauli mo nimbula. Na bunar le chuki na bakana karamay sa tawo chuko Australia Islandi. Sa American ko baga rota kinandola ni biti. Pero sinve kawita ka na makanda ya ko ready chumba na pre departure na requirement ya. Orang sekarang mau madal tu kaya bunyi tadi sebelah tirna lakukan na bersama oir mandangan nama rekrut na cimini piti na lakukan na club na besi buru-buru na kaket ya lakukan batu right na training na financial literacy na non remaro na non riau na ngau na leka karang gitu boleh kita batu ni sa kamu sungan lang dona wakanda yang mana tu na gitu tu nolak sa ucarangawa. Iya, karena nangona lakala kera rau kakina. Ya santo to me chuken to na tubo benaka. Me ratubana me rau ni sotavikina nangona nende ena uchikina na rakata kaya ai. Oiro kada me koran da kilatunga na sarana no mga me rasa baka totol tak nga rasini kawitak me sente na kontaraki me rasalak nga ni merlak me Australia ai. Seralak ko yan ni Islandi. Kaya o listalman da navikaya da chuk me Dr. Tulel vamos a ver tako kaya na kango na bara vata kita uchone na training go na vana singo usumedal kera bagarong chuma na kando na chuma ibiti korang karabati ko na itavingo mekuni vana singa rani basa ngabul sarangana singa se vana marawa iyo merani soli bagalebu nangon na rani nakina son assessment bakanga na bibaga buli mai korni buli ni baga buli tane ultang o cinta mada waru na kena buli ndona kena assessment lila ya melorai e sa pasta ko ko sorai ke baka wor pasta ko ko mena daka kena ndona ka iyo but rasul kan donon tol rawawatu ortol le mon tol sa chukra mekya so era ni baka chikya na pre requirement ni no mula ko ndo no mo pasta ko iko no mo buli da mokla na dape o ka chiko banandona payslip as part of your financial literacy training. Dona ken assessment center ken veterangi. Kana ken makke ka rawate wal sang bulna pasende. Sana ngai bakan doni mitiki chiko requirement. Ni no muna lakona training. Sanga chiko na driver's license. Ke kartu sa baka turu baka ndure sarang arto endona lawa. Orto na la recruit mai. Ke baka wara ni ndona no liseni. Sana sulbi ko ndona ngono masangati na liseni. Me part of the requirement. So me musumaki na rosang bulkan to nondulya. Meron nila yada saranga. Wawir saranga ralakumay. The skeleton wa karalakumaya. Kembal mal requirement kita non raiba. O sa kilana uli ka na non payslip. O ranyo vital na kinomploy. Ito ko na ba sa uchungo ono na bula. Sando to na may sa musiko chikin na nanggubo bondo may. Nanggubo bondo may na nga buka. Nadam to sa musiko chikin na. Merau kina viko ni toko bensko wakasum taksara Dr. Tina Ronaldo chungkali mo rakap kina na research na University of Waikato ang kay raida kina na statistics ni kay Pacifica. Statistics ni kay Pacifica ni lore kina libutong na kina will na Samoa. Tarabasar na tonga na vi matana niya may chukutong dira na will ni kay witi. Will ya. Yan isala na skill sets and raw kabagabul o de chukutong dira ko witi. Kalman bale era la come in Islandi o era sa killa na daga they've got skills e chukuna non riba katangin ni bul era la make they hit the ground running yeah sanga talin to na baka musing ka boka ko na vital no to me vital no chicken ko betir sa sibrek may na system ya o ko na system ko to kachunga pre jepata daka na no assessment basta ka na mo literacy basta ka na mo financial literacy no numeracy kaya nila talang tes ni chokara ki Australia mas saru ibunuli ko kachikal to na bara
ke kar le chukundar ya mo mai shopping tali I Woolworth mbek na bili mana na mula kamai iya ke bal rangel lak chika na kaket keda as part of this assessment mer siste ken me musman rosang bul kontonundul mele ya da basanga oir kembal oir keda murmaya sa chuko indona standard mer ba murya kembal rangel lak me Australia and singin mo sina ulun reto na chuko na immigration me Australia mer ba di bir na lalang o ni rasa sarsing ni chuko bondo nan dono bondo mer chuko kin iya ke wawa chuko token da ka bi mama bertor tu salak balate nangai rede chungo na ni recruitment la ko chungo ndongo na hab o ko arto recruit ka chungo ngondo na ngone ni ran rondo vital no bogale bu doktati iya na lebu ni non sa dur mu chuka merla ngos la ko mena kene tukutungo ni sobe kandar la kan go saram vital no kontraki sarresnga merla dur bana dotal na non revisa bo me le solve rendo na buli iya it comes back to the same thing kene mal ke bakarto tiku me vichungo na non recruiting go mesan do understand the mesambi ke o sini pastango na sini ton mala ko ko sini uli karao na non payslip ka ke na nungu u bagana nanu ya so ni rangai la ko no ir na kandar la ko chikeni bitko lele na ken rewili but the most highly skilled highly intelligent part of contributing to the economy of New Zealand ode o ir na la ko me bit enda bagan din taka ken tare dir na la ko chikeni bitko ir na kasni buli relengas ni buli bikin o irna nasi o irna buni wai this other skills yang andai sadan cuma ni silandu na green garang na green list turania o ik saran aplata sana directly meranum PR so you become a positive contributor to the economy of New Zealand ko rechika na kana bimbasa intarida ada cuma belte sangenga mele raunga na dionga na bula na kai bina kata motokin daka na non rabagarota ko irna la ko yan endo nam bolem mentar de kena baka ya lamo to irna to bakanda to chuko mai viti bata ke irna agent na be recruit ki chuko vena ka la ngana ngo baka madala musa suleta la bana bakanda tara na kunak palip sara labo nanomu wasema na vikawani tukunumiya na training me baka utalita kana pasaba ka bicho tukunumiya may sibrek binak Sibirek binak. So kinban all the core skills that is needed in someone mesara bakaro takiraw chuma makilanan raiva mukilana pasaba babalang basic skill basic English keraw bat kena botan likasa wasi iya darakaw be wasi be katukuno mo chon ro ni mase na ni robital no ena madhaw saut kena madhaw ni muri okla ndona rongo chumba kana bekangu Dr. Tulele ona barake masta bunindilo ndona requirement na saka chiko ko be sember ni bibiu mai tema de limnan raw na buni angon limnan raw na suli nandalo wata kena tabio kan sember ni bimbi me Australia chondro ni masi se chumbek ngana no mu tubutuba ya se santo talbek no mu wakasa mo mbita in terms of the requirements na baka raw na non bimbi may biti pero ngale may Australia binaka chan binaka saka buni mai binaka bali kum dona kang yung sa ni sebe sota kana no kuna numai ambaleta ni ramai chiko ike o ira nano da korra la kotiko mai na mai embakiba ke o kain den desara Endua na lengalebu na labor force mai na koro ni sara lako mai oira na ngoli na kani lotu na kani vanua na kani kornivuli na kakede asa sini dakatu ersana lebu na ngau na vai bena koro be korkor bermandangan sama itu na do korle lebu su sawo tungan renangkasi beter na ngone sar kini bambal ke baka randa takabo endua na tua bangko endua na prerequisite ni lako mai meratea na peikai so erni dautei merani balai tu na kan balai tendu na kali na ngona kakana mandanga sa senga tu food security ke bakar ni te mandanga na kumal meli manan raw se te merani be bukitu ni berni ra biu banua mai awaka itu kana ndar bitol na iliu buni mai na kena raw talanga ni wangara yeso na makete mero ni mai bulita kita le isai sana go vira talanga na no danale na pa mokas kona ka ngai te mai ya na sana tin ka ba mero ni doi richi kona ma sekulate kona economy sanga wala ngano ramai data ka sala ko tala chuka na goods export mero la ko mai na trading ina ya sana telekan dua mero mandaya ka bibi mandanga no rakana chuka no ir mandanga leoni inonda irna leoni nonda koro ir chuka isando don me
me laura itu na me dona prerequisite vai me daka me rani kuni lulung kana erna chikoen wana no tal tunga na ka kuna tiko tau na gue kana pra na bimbi ni pre departure me bambala butake le weekend to sana ndo batiti kono kaya ibina kono ndo total longo me gayo tipo me sandu na set of recommendations me rani ya tini tipo kina ndo tukango baleta me rani mau no vi talanongo ke rawani ndo na kabe baleto ba na numutiko na lenga ko tarere tu kono na ukaso oira era lei zingochi kono abi lenga kedengo enda sina no mana lenga go ndo me multi stakeholder approach e chiko na matin tu rua Australia chiko na roita e chiko talanga oira na employers oira na we recruitaki e chiko talanga oira na oira na nonda da ni da kai oira na meta da tungu kla ke bakanta to rei da baya me tolu na kena side baya me tripartite na kena bi bosa ke batera da du responsible ke sarchunga na matin tu to teman tango na bulan Februari itu soto ke batikena minister ni labor ni aga ni industrial relations batikena employment mai bichi mai ke mai na one ni matin tu bichi Australia amun tarong kina na tarong bata pa na country liaison officer satu kono main Sabah rautu yang ko sabulo talo chulai orang ko raran ramai bepu ke na sonaka meramai rawani ndoni musni baso saber na workers isa senga tungango ya kandara o irna boni be maten tu tale so sacho kona nonda country liaison officers ko rani bepu ke chuko be irna nonda ko ramai stawa chuna lenga dende ko mbekana buna ya ko lebuna lenga ya do chiko ko era biumbi chuki no ira singni ra longa me mbra biumbi sao resin do bo sama ka debur saran kerangon salanga ni sa sengani aduna nonra aloma sara uchinga sarla sara Italia de lebi darangi du chuko me gora abidana madan darbital ke kena ko buni ai na kena renre chuko na nonra sa biumbi sarla ida kata lindo na bonwa ni sengani saumi babna sini sin lo rena nonra kena isau sing dona kay wali rokin chinga sarmanila sarala tu eso era mati sini bandono i merta mati sama ni chinga rala sa rosa sa stress eso na kaba ken ba bale ni bola na agreement esenga ni reflect tak chuga kia na bimbi ni multi stakeholder approach to ku kachungu if bimbi ta chunga be employ ba te ke gonna work yo na ngona komandanga no wa bimbi ko ira ngana work yo esenga ni ndona kay baudi rana maten tu mera randa accountable ki ne kay bakan dura work me lenga ki ya ndona lenga wa mai bare so karanga yo balo makino mera ba responsible ket saranga na urtuna tu na employees na maten tu batakina na work mera ndida ka no rita ken member na agreement talanga na kena draft na agreement o ka chuna ndaru ka bita talnolu mendona lo e mechu ki me right na language mera ni chukoilo mana responsibility ke ni matin tu ni ora employers wate ke no workers na kamera ndu ida ka yo ke baka sama into na lenga de na work ki na bulu ki no kona employee ni singini no na ita me raida to tabata mandang na kan insurance na NIB insurance into na insurance company ko banga taki chukubir total no touch kono mado south na kambaleta na Medicare na kena ni rendo dirasing ni rani into tabmate sa umicho kono under insurance e buni kena ding taki kono NIB insurance o baleta ni sa raw kena premium yo nangon sa leado kena na lenga endo embukete se endo tabmate era sa mono relago isa ni reimbursement insurance company ko ya na kono eso na kaya batani idondo me backup chuka may na maten tuiro an sa bandono iso na kango na tripartite na kene dadak e ko ni o ka wala nga na woka nga batake na nakaira sa sungra kibira mera senta to tamang indo na kena sambolongo na orto na aged care to chungo torbalele o nungwe ko na para na kango irala ko mai era mai sau mana rende nanduna bale era sing ni bindin tinatikina era negotiate taka bata kena rende bata kena condition sa da kabaro to ko na recruitment agents bata ke ko na employer esangan indo na ya sangan tripartite
Isa nga ni baita bikina ko na age care worker, siya ko na seasonal worker, siya ko na daw. Erlo nga mai sarama itu ko ngora na murende. Ngo sin renda lai rende sauli. Tulu na bedroom sa mutu runa raun tolan dona mata. Mertole tulu chuna tamat. Ya. Kaya kana musu ya sa ka saranga ita kasi ni steka ta ki me bau tau radio na bula. Ele wa sarta mo employ. Isa nga nindo na kau wani wo kai kia. Sarau da mera andura me sona kaya to chiko na backless ni kango mera o charan ro na kabaya. Kaya mato kai chiko na disengagement. Yo kan tan sala industri sara chona woka. Yana lenga era ni babu ne chiko indo biro maten tu self employer. So already na approach ko mesa tripartite. Me sanga me rtuna stakeholder ko merto vital no wabinak draft takina agreement on the basis of that approach, multi-stakeholder approach. Me ko ni sa bambi chunga bi ko na work. Ya ndo na makasa mo sinika ni don se dala. Ndo kay ba don ta ka non kunan mo me berani balance. Me ko ni me kun rambiu ngamai nandi sarang wile tu na workers. Sini ba bato rango era citizen di bono bici. O era mandana ma Australia ko ke kain to melai leali tu indo na bono Europe sei Asia sei bei. Ela ko sarangan defect melai karama yo kon tamata mela kaume. Balik na dalo. Ele ni bono ngo. Yana responsibility ni maten tungo. Me batala nga na approach ni maten tu bitina. E chiko na no ita me kun sarambiu ngamai senga tu no resul ni kata-kata senga tu na nonra ka tapos apart from na agree na nonra buli mandanga awira. Merakela mantanga awir bata kira. Imechu kana backup ni matentu. Mater sarau chungo bikenda na ya okay beach. Konan tu na umbili no $9. Ndondo no menda ambimbi takira chuko menda kuni kauchira ngamer mai uchara menda mai ngwila tatu. Kremo ya to menda kia habu no episode o sona undau sona ngau bakami undau rarata kai sona kabango ni undau raida na sanda umbili takichunga ran menda tamata berna workers na participants ni pame. Iya na saranga. Dono me raida chuko na matentu, raida tal chunga na employees. Koran dong kai mai bulu-bulu ni santo na leng. Nah, Kung kung sa kabela. Totoo, kung nakabalik sa rachoni matatay libo na bikaw siya menikua ndono binakay na sonongon sarang bilitek ngawir na leon itakataka yendo na kambimbi me erto bibisay kerto na le tolungo na matentu orto na biba katakataki ke erto na leon itakataka matata sarang baka binak ang nalista lang ko bi Dr. Tulele na bikaw ni waseti kumaya Dr. Tulele na orto na CLO nakanangan rebiti ko na Country Liaison Officer batakin na Labor Standing Unit LSU. Rani ba madalang matakin na siya na numitubuto ba Dr. Tulele na wula kinampak sa tugay matanda na nanumi na wekanda era tikong Australia. Naka Dr. Teresi, membaletang na Country Liaison Officer kasi na CLO. Kira sa chiko na itubutuba ni na Ministry of Employment may witi, kila sa uchimbang ko na interview to advertise ta ka na Country Liaison Officer position sa ra interview uchimbeka sa uchimbangan go me solina offer yon na raisa chiko na endua chiko nga na position na CLO position to advertise ta ka iyo bakanga sa tuko na chiko ro na bekango chone ke Navarra, it is a big continent, and doing a country liaison officer is not enough. Ke bakai ndoraka me reido viti, which is the LSU, the Labor Standing Unit, siana ministry, baktambakin doing a Ministry of Employment, merato merua tegbu mandanga na rua, balatani lebu na participating countries, era tegbu na rua. Libobere sa ruchingo na non-ra country liaison officers. So sali tolu sara. Yo ken to ibiti sisiang sarchinga. Yo to sa tegbutungo nandua. Yo usano go kere-kere. Nambogini kuwa ke parto merto redelis talimanda. Na nekarto redelis tal na Ministry of Employment sa na matento biti the significance of having two
country liaison officers. Baleta eronindua indua country liaison officer. Eronindambe Brisbane. Baleta me Reidi Queensland o Western Australia ke Northern Territory. Dua me eronindambe ke baka ndatuna chigomendambe Canberra. Walu singona ndambe Canberra. Ina embassy Sena High Commissioner's Office. Ken dambe sarangai Serne. Baleta meron redi se Victorian do berau. Meron redi Serene o dingo o New South Wales o Victoria, South Australia, ACT wateke Tasmania. Kibaka meron ni uro wase rua saranga bayana continent of Australia wase rua merua na CLOs and country liaison officers meron dambe na na banua ko sa dabuto tianing ya baleta meroro ni bingarabi babinaka ver na nonda ngone rasara tun and go Australia, right across Australia, and also in these various states and territories. So yan doon nunggu pakatutu membaleta na country liaison officer. Au kila ni indua talangan na nindareda na advertisement kwa la kwa membaleta na country liaison officer position. Ito ni chikina ni 65,000. Na kaya that's base salary kenda baka nduwai batataka kena na the living standard here in Australia, but kena kaya na may the cabo country liaison officer. Ya sa laylay saranga. Kaya mbao to sa dina navara me tosa daki mandanga keto kachi ko eu mandanga nungu bakatu kembo tosa daki mandanga na base salary to me rua talenga me roro ni rua baleta me roro ni to bati ke ira na way participating countries o era way participating countries ele bebera era countries lalai io era rua tu tolu tu na country liaison officers so edava kenda to se sembratinganin to pakandeta kakina me mendua se merua so yambaleta na CLOs but kena LSUs obiti ndua talnaka ubia wasakina membaleta na katunatiko na wekango chone membaleta na worker entitlements sena na kento saronga tu na deductions na payslip na kena seng ni ianga tumbe kasi takibe ianga na be karatora na be madawa me baleta deduction se daka na accommodation na kakidengo yo obvia tukunanga me baleta na worker entitlements and anything to do with workers na ngonango sa reda sarchingan na diwa na nito bola so sa na deed sa agreement Salako tibeira na approved employers. Very recent, it's a very recent of the 26th of June. Sambiu may kina na deed wo, an agreement wo, but kina approved employers. And sara include tek chiki na sera rambichu kina na veika kede kwa na kundru na wakatutu kwa na veika kede na issues kento sa may vital no tarchingo membaleta na deduction na pay slip me wakamatataki it's the approved employer but can worker relationship me baka binakataki so sara sambiu chiko na did wongo me dora kaya dana baka binakataki na matentungo Australia but sabaro rogo sabarongo tiko kana beka and the tukuna tiko na beka and the kunru bakatiko senda bakatutu takatiko sa oreda na keto reda tiko na did sarawili tiko kina obiali subanga na accommodation na sindro ni na lewa na tamatadakada na accommodation baleta na did o kwaya na lewa may na approved employer sindora kana bita man approved employer is the accommodation plan but kena na insurance plan membaleta na nona tamatata kaya sabaka date kisarti nga na did so enang bita mayo approved employer menangay bita mayo na matentu nangay reida kibaka sa approved ta na matentu sanangay ba
sanangai me implementa ke mena ba yo kira mena dhaka yo nangonango semberti ko ni na did wongo se ngonango serachiko sarchinga vera na approved employees so sa chingo na vitala no membeleta na did so rabo approved employer rabo sa kun chiko kina baleta ni na did ngo kibga ko na wili kabinaka is very pro worker na agreement na chungo very pro worker yo so nangonang ko se vakati ko na kena vitala noa se wara kiti ko merto durumai na approved employer merto read na deed menangai sign itaki so chiko na ngona mena vakakina na pandita kina na deed wongo so yo be matatanga mleta na work entitlement so ndora ka au be tukuna talanga baleta na nito bola o kito nangai keiranga na workers nira sarambutu banua sarambutu ki Australia na beka kede ni sember ni rambutu banua na beka kede baletir na workers na non saranga na be LSUs o era na non matentu wati ke defect kento mento bakasama takchi na matentu Australia e rochi na non department dele we reda chiko na palm scheme Duana DFAT, which is the Department of Foreign Affairs and Trade, Duana DIWA, which is the Department of Employment and Workplace Relations. Ortona DFAT, ortona non-roto, Zakazakorto is everything and anything to do with LSUs. Na agreement what kaira na matentu participating countries. So yana bibasaki na DFAT. Sena no na Zakazako DFAT. Okay to na diwa. Okay to ningona sarambuto banua kina na workers. Kito sangay tewi kami kito na nito bingarabi. We're na workers, but kaira na approved employers, but kaira na host organization, say host employers. Wili talanga kino erna li bahaya. Obia ba matatatangaya batamenta kilachi ko batalebo nangonan dana tungo and the senga ni matata chiko weekend o they manda nona chiko na function dabai. So iyo comeback ngaya batike kinto sa travel na disengagement au nangai bia bosa kina ninto sana to sa chiko yani kina na vital nuango au sa suletal nangonongo be ko Dr. Tris Minaka. Ni sebenarnya nakabalik sa Dr. Tulele baka matatek sa ngayon naruan na tambanan ni matintuya ay Australia may baka no nito kuno chukumiya so nangunan da baka madalati ko siya chukin matata na banua do dolo menda kutumikin ni tukundina weekend talaga na sa tiko Australia babi ni binaka lebu sa raso mo chukumin taro and chat go babi ni binakasar baka lebu ni nasa matatati ko bikim ni na bingarabi ni bibuki may vera na se taroti ko man ni siya ni matat tapabi ni binaka ni tutuker ko na Wakanda Dr. Lorraine Tulele o Chondro ni Masi ro nakakati ko na tambanan ni Department of Employment Workplace Relations ro chuko Canberra na Korturanga Australia tiko talaga ko o nungwek o Navarra kay Master Kalibun Indilo. Navarra, rani toman talang main doon na ipakamadal, nabukin be ultang o nganrewa chuk manawasi weekend ni ko. Naka Dr. Taris, upabi na kabiro na nugutokan iro sa bimbiti ko na kamboleta na pre-departure vote ki nakake de okata na nonralamo na nonralamo ki. Do naka udo wareta atigo dia tolu naka mbimbi ang me matatabi rembe mai is part of the commitment. Do non living expenses will kina na kena mai viti will kina na som no musomi rende. Bili wasen bili wai na kene karua na sauni kakana na kene katolu na nomu transport. Tolu na sebana na expenses ya na sinroba do na wakuikina. It's a must mona the cabo. Yo veke muni na non tani baro ti mai veke muni na no pa sa bare tao tinang ko abosti wilio u na buno da tinang ko na bi bosa ke botegir na recruiting agency na contract kan vising o kilabe na kasartunga na inside out in nonra operation na nonra kaudi roting man nonda involved in na fees that everyone has to pay. So we looking na nonra na kaira
isa tigo na wata ka Australia isa tigo na basic salary se wo na rate kora charge ta orto sang imbita na non to fees on top torman end of the month ni end of the week end of the month lo me invoice can the minimum wage stream ba na 25.44 for permanent or casual do tinu puno ba ya ngau na mai permanent kina lucu mutal rate mai na casual rate ni sa permanent staff lucu mutal rate ya ngau na laba mai kina ko na contract se recruiting agent non invoice sa to na basic salary ko mera so mini kina na basic rate ko so mini kina non sangai tanga meda non to fees what na including insurance na super kakeda mera sangai me ngona bi mada ora so mati sa tigo na kakeda tu tigo na so just on a commission so ne on top mera ni rambulo ki se administration cost mera ni rambulo tigo non company and we need to know apart from that tigo talanga na accommodation ele boro tu sa receive na accommodation era charge ta tigo o yang me mata weekend go tanga ndo buno rara wila botu no era remember ke baga rasiangan ne charge ta teleson access via they won't be able to survive unfortunately no lava na rent na kena ngon salar lava na transport kawala rin da kaba se me da kaba na matintu into dom sara me da me sengai me konruta kena kena ko me kapuni charges ta excessively na sona so mi ba na kena over charge ta kena rent na vale kundon me so mi ngana limanan raw na ma dolan na ma irna no dar sa so masaratigo na dono limanan raw base may na dono nga metone le tolu sa taone leon sino don metone leva tu taone le tini e batua sarang kay daga timo ka na transport na so cha ta kitun donan rondolon don madawa se sibia nan donan raw don madawa non transportation son of course why yang me control tai there has to be ceiling on how much they can charge our workers we're not allowed to non allowed to maybe the matata to weekend Australia dona kakoko na lombale tiro tamata dada non rangaroni le utalana kada tu e sanga tunir to kila na kena mai yado tu na bunu ni ngara ber sama indi tukin ko vareta ti na kena Roni bayala la tenga na kakoni dua tali tu na kawa saba vida na gubos tingna na kona pre-departure na non roma yuro mai so na matemandangani ka non mai so mi romandeli ni bondo non roma ena so many fish ya da batale ko long mai kina kona 2 weeks salary advance me so mi liu so mi na vida tal expenses tal roma ni wirna mai 9 months le wira mai so mi tonga ni watchinga na so bia sa tababaro tal ni fibiti senga tuni dona sa emission dona kamarora pati saru ngona lakala wakando baka sa dati sungai tuno tinga no wasati okay bato bio kuo na seasonal workers program wa lakunga ba na long term bala tangona ni le wira na ndaro mai musu tugan le ngona sindada ni regeda le ngona sindada ni kata singa overlap tu no musu ya ni na so mimbili e di bano na lain do pinakata senga na mo ni mada na tangan musu na kaya sambura na matisani kaya musu na bilya o barita tu ndo na muna nunggu bosa tingai na social media barita tu na matintu orang di sulibir na ngala wer na lakumai e songo ra tiang kono tumina kor rani limangawon na bunyang kono sa sumi kini punto non laumai ra kona salary advance kor meta kabutike rani ra lakungan laing goli bitangan ituika se bitana bunyang kono si bitana bundal saroni bukeira betukuni bir instead of rado mai ke mai solibir na $250 e $300 do metauri na matay normala wasiang rangi lo mai rasaku toro tiku mai na ni labwa me mai bukeira lang ni ranga metawi buke banga sa barita katiko na kango o kali ni ngai yung butu nga men bunongo matingal bisa hit the ground run senga ni mai dakatal tiku na musu mengai oche ndo na mbag sangai tiga bu mengai rota na musim siang na so na additional cost ba rosra ni so tanga mai bit werna non dara la mai e so era sa daga rotigo sarana num me sambi no daga mai bit salomai tu non savings FNPF baga se tu non saving na bank ron ro bangata
Senga rotu ni daka bertemu na itu kado tibu. Wirna rotu na recruit. Lang ngani kuan matasa na binakati mersabon to menongko. Kaya ni solibir in the time frame that will also allow suli na ngalalabir na de merata tagir. Darang gay lakumay masata rotu ko minatanga. Darang gay lakumay sar suma may on rupunto. Darang gay kumike may sumi nga ng bili ba say sumi nga na vale, sumi na transport, sumi na kakana, sakin na po sa sambulo. So nakalalay ba? Meron wala nga ni mabukira, ang raw may dadakasan. Kaya ni muri na sana, meron ito na matinto. Tu sabi tang otra tingo, sare tingo, lebu na kado tingo, san dusilis tu nga ba na matinto abiti. Kaya na matinto Australia, na kaya nasa ngayon, may papi nakatay, kinahangon sa kausabari takatigo, so may vale, so may transport, unfortunately, it's a must. They have to pay. Sangay, dotal tunga na ka, pero sa araw ila batu na wira na bikaw tumembo. Pambibitin mo wira na recruiting agent. Siya nga sutisar ni wira na employer. Watagiro to na company ni abato na JBS so na company limu. Pero lang na company sa nga lebi kaw may biti. Limu na kawaya era church ta na church laysar. Se liwer siya sani so non accommodation. They living free. But ni non na company na accommodation. Wira na recruiting agent kora tigo na kenro mali or na employer. Watagi na urna non darong may bito wirango korabi mabolo takati wali na mulmulungo sanga itu kenda ni sinraw inda bosa singa ni raw ninda bibo saki bonto donu sini raw ninda be sabo sambera se beletanga ni mulmulumu ne baro non da negotiation watagi rango da sabo lai botinga sa tigo non da mulmulumu da singa ni singa tuni matatabira e vena bonu amerlokina. Dina ni sati ko na toll free line sin madala kadati ko siyang meron ira balili sukina siya meron rabikina urna bakanta ni rasama iso tabo na rendre ya vida na kamatili limu ano numero ni to na kambi bigo bari takati wa karon ni tal madan matintu pesuli bira na nondar lauting mai na opportunity siya na chance ni kaya bakara ni ra so tabo man tanga iso na cost like ba non rasumo non rabunto mundo ko mai non ra salary advance ko may takti yung narutulon raw si bidang ako may so ni ron madaw sa advance takti ko meron ni buken non retigo na daw na television ko ya pero sa ni resulta nga uron non da karlo tumay ko kaya ko sul birang la merda ka nando na kabina betin nga betima sa tigo busar to nga na positive note ni sa raw bira mer maro elaborar wat instead of mer may suso vitality na kuna bali besar na bara na mo waset kumai lebu na tuku binaka bausi bina be kasaranga rasta bachiko na leoni benua na pana wasi ko musu be kana mutukun chukumai na musu di bangano na lain na kana bo nan raki na be katale ade loma sorongona sali musu sombu na yaua ni dakaka these things beyond our control lak mikina nan raki na be ketal baya na kabali besar na mutukun mai kina toll free number na yapa na number endo dul menra do grita na bar ke bani son rabi na kata menra kerbibu ke chukum bakabe ke mendo men ga imbiu dak tal ngama na toll free number batelele bu rada kirondo bitan lo ke choni rando tar chuk me yode me ke to wasakina men state me Queensland di sen state maybe ni raker bibu gaindo ngabi kem to gain ron bita dak mai meroni wasital to ngani tuk nakawaliw na ni robitan lo ke chon ron masi bitan to chicken na deduction it should be 12 to 16 weeks only maybe run airline airfares and every other cost that was taken into consideration even nangon na mike so na lambe kaya si ko chumbe kaya choni Dr. Tulele na bar na is it 12 to 16 weeks for the deduction then after the 16th week misa kora na musmus eu mata na bongau to ke bategir Tulele na no bitokan kor me daga tingor to tunituan dona contract me domingo musa uche wolobulon me daga na musmus selanga kona deduction nga ko to vital no tratingo so up until now se longa musmus ale effect tratingo na non ra take home pay sa sinle so tabara nga ngan remepiti sa senior so tabara nga ngan rike sa dundun me chin ka tulung nga musmus se chin ka bana musmus ndun me sa adem korto ko vital no so tunsa yorto na non to kan me sanan to ako na company talendo ya musmus se longa ko sa utingo wolobul se nga deduction sa lautingo na taro se ngatigo ni matata tigumay na kina isau lesumay siya dapat na kina irto sa daga to
wira mandangan anon tar sa daga tu na lebuni laborto sa musuka sa so mo tingin na tikite ni wonga bukan lokan li sumai sa tigutal access so mikina na salary advance ko rata kaba sali tigutal access so they actually paying extra when medo mengo ya na musmusa lang Anjin. Ito man nga balele Johnny? ako ay. Ito man sa nga balele na au ba hindi na takati ko na kahit ko na to kana kanto to Mr. Rompan Kantabu. Lambaleta na musmus na kay bola ito na ibola ya. Kaya na walu kina tinikaw na matawa. Wata usar nga bira na employees na kaya rata kabatiko na nonra musmus ya. Entuan bidala tiko sona ka. Entuan na lako sengkai lako nga maingo na ruas mata tol sauti. Kartu mai taka sarju kay na border ke Queensland di Tenterfield na border ke New South Wales ke Queensland. Imberno ndo to lako mai. Tunor to ni 5 na miniti masaya te pono taka. Ya wabare takati ona mata sauti be kemuni bunu ay na musmusu. Kaya takati ko ay ndon tol raw basa bul badada na gross income. Na tax into raw 5 kaya na deductions kaya lakamay kaya sengat ko ni matata bitunan raw 5 Mengkai musuwa ni sauti kita ay ono 5 ka bana pasende ni kena no gross income. Mengkai bulo ko na banan raw 5 landol. So nakabaya raw ni baka binakataki. Me kere bati so nakago kaya makainda tu mutakabati ubango ni ela ko na political level. So na lenga bango batango na agreement balete na Pacific kaya tinamatin tu kaya na matin tu erua Australia. Bebe busa kita gina kabang ko balta ke baya senga ni lako na level baya ena senga ni rando na kaya. Balita so na lenga sa lako makauti ko mai. Na musu so na kabang ko edo tiko. Mer saramandangan na telefon ni musu. Na telefon ni ko don me tol sa bulungan $1 na kinaisaw. CV sarida ke na musu edo siyo. Iso na kabaya na saramay rida chiko na goy tal no saranga ira na musu ki chiko na ken risaw. Iso na kabaya yo ira tumandakan ro telefon ni mabich. Kira karua kaya raw ni binakati me matata ba binakan imbernon ralago mai. Sa tukun saranga which date to which date. Ya taka kina na musu na uchikina. Imbernon ni ralago mai merkila ira gayo tinangona ni empugulago sa matata na non musu sa uchi. Bisaran rata takira kya namata kalila bada barandra kauto mai bich. Meado bani sauti na nonra kontara kina bana embaki sera extental. Ya me matata mai bira na kabang bato ris satu ngani kilan do naka. Ke baka ngai mai da chuku bira ke na do bi bakalam bodile. Sengani baka transparent. Itu kuni sarang abir ngo na musmus. Bidan go na kay senga go. Kene katulungo na no me ndike bitalama na medical check bata kena police clearance. Ile busar complaint chuku mai biau ni sabul sawli. Patur na lang may ko resa tunay taka. Kaya baka rin po pakalala ita kasum may kaya kina matan tu bici. Kaya baka rin chiko orto na turang minista. Kaya rin doon na kaya taka kina balita. Sama manta may sana dua. Gamay taka tal na musuh bireke. Doon na taman ni ayo kaya taka biya sa ngayon. Usasing ito chiko wana skim ko. Kaya baka na tumpura na kina kaya baka man da batin tutin na kaya na numumay. Kaya tutin na kaya na damay sutabi kenda. Me laure me kuni mapo indo na sana au nanu ma me wedo to mande kia winoi solital na ono be irto na ngito kani te sona baka sama bibina ka irto kota mai merni walikin na kango Don binak balik besar bikim don na kan ni sora bitar tar cuk minggo na ngoni sala men baka muri men na kauda ken na kunru ken be kasa tiko nak bali bikim ni na suli baka sama tiko mai au sama raw ni irto sa tiko sarngango na bebe kan na bito bata na don beka na ken pepa don na ken report beka ron kaya na ken baka sukumuni meron ni bukay
na bonua e langa tiko se na bonua e malewa tiko meron ni wag matatataki weira na vekanto na vekaya tiko ngo se berito na ngol bi Dr. Lorraine mena ba madala mai na thematic issues so na katale ado tiko na loma ni pam skim ngo masta bunindilo na kau bina katamo wase na buku tengani ulu tangani musu-musu kena bim-bim bat ini lebu sarangan ko rabak madal ting minggo ni sarin balabu na musu-musu kena soli bakasa mena buku ni marroi ni labu me bakana katal ngatu kun meo navar live within our means bausibi ni na musu-musu la kotiko garabiti kun bulan na Australia kena bubal mibit masta bundil iyo bina wale bu kimdana bekang kuna kabine kwa awamo Dr. Tini dana marama tukun cuk era ni takap kan service nyambat semane na tamar bakalawa era ni bangkariana anda kila cikar kan barang cuma ko Australia ngong kana first world nation sinran da mai reretiko inda mai cikar da matin tul mai America madangango na freedom of expression na donu mulai taro bakasal vera na klana lawa engkaraban na labor laws yaran dangol kino mo dona marama yang rebe cuk memai vital no talanga ngarab cuk ko na tambana bakalawa merle torong kina dabaran radakaba bet ke bakashin do wala rana lang bosin rana wala rana matin dubiti na lawa bakata ka ngarab tu okla director ndala online da type tak kina ombudsman into ngarab tu kana vika membeletan na vika bakalawa na working compensation around tarai mersulia na non rabibuke tukutala ngabong bote ni suarang karaba na matakali bibuke baya era sega ni some NGOs era ni ra ndo koto orto batman nom do lala ko batman bakan dinandina sa chungo na nito payslip nga kito na lalango kito la kumay na lako ngo na recruitment agency ang karabi kito chuko sa may uchungo ibida na bula kito bukan bote ni sa some uchina nito bondo sang langani ko na kai wala chingone pe moche e bi honorable mesa somuchi doto ne mersa kila chiko na rata kata chiko kito somu kito ni tubo bondo x amount of dollars tormana return fee e viti Australia lestale e chiko na tollo $1 so na lo mani bulongo doto ni kito kata chiko kito iso ko musingo ngona lebuni la sa somuchi ken so na ka ke de bane ko chiko na roto pesli pe besinga se email tek me ko bata le ba torongendo na kenandau me wole ana ke nangon salva kalawe malum me ka kun retore rekin orto na kan no better to no mucho o ke baka kito le complaint kana agency go sanarani kito ba seke se vi bagare reti ko bikande ende ambelete ko nanon da bulang ni dala ko mena kor ambelete nanon da mere ba kamba ka se langati ko nanon da wasu balang erna kila na tambano ngo merabu ke kende kina ambelete o bombo ta ndona kene wali vinaka ena torno ngon salmalum o koya ngai nona itabia me vitartara na tambana don me vitartara kina bel tara klatal nga rada kapchu kana bika ni dal baglaw erna re tal chunga ni karda kapchu ke sangane don e metik ngana kene bakan dindina ngarabe ndona kena tambana re chuko baya kala online ora menanga nila online ko nyoba ngara menanga sura ka o tep tangana mutalbun usare achiko na mutalbun chuko na email vitartara batakir serto chungor to na kandatu arto biti ngaram chuna kamni ko o Ratu Navar, Ratungo o Mr. Chandran Maso, Dr. Lorraine Tulel, Narana Tusula na Viva Saltek Baya, but I've never known to Gana, the Butuka o Ratu Navar, no Ramital no Chubaya, get the solution of Salva, Mercelia Bagading, o Motocan, the Kento Samachu Valang to Saklan and Buleva Valang. A Sinrani in the automatic. Stop chuan and then betung klachko ang melistal ban maten tubichi se melistal berto e Canberra se maten tu asio de ngarab chukun vikaya non da dudun serang verna barong chungme meraba kadora en sol de ngarabi e sol de ngarabi sing sami tu legal aid ran raba sal tikend en bu kunen den mestatiko meral ni wali bokata tolna langa e andonga nungu daw ndonga nungu rai benak nak balibsar masta bundil nak ni sa chiko nakatakatoninggo na da nangone mur menan biundo na set of recommendations at kun chuk maya
o chonen roni masi na mbiundo na pepa o maraun sa chingo Dr. Tulele roni ngai wako so komunikina na veka sa mai vital no tekitiko na ibata batango men vaka so na kena wali na veka sa tabitiko Dr. Tulele me baka na muana no mutiko mona wase talanga mai so na thematic issues o kwa do sa mereda na do department ni ado tiko nga tali na nung sa may duro na tambanango as Deputy Director of the PAM Scheme kime maro sarkina na ngoni 2K binakabakalibsar na nung sa may bingarabingo iya kime misana na tu talaga rabakarong mingo mersol bakasam kina sa rabibu katalanga na nung nitakata Dr. Tulele roni pa madalang madamikina na so na thematic issues ko ni sa duro tiko na tamban ni ado tiko nga kangan rime ado kinabibu Naka Dr. Teresi, na thematic issues nga kito may reidatiko, tumanda na thematic issues ya na may lenga lorai ni may adotiko na PAM scheme, wale bubeira na non ralako may na Pasifika, wili taltingo kinoviti. Within na kami mbaleta na domestic violence, limo na issues ni domestic violence may adotiko. Wana PAM scheme so ngoy wilitiko mana thematic issues se kito may raidatiko so tiko talanga kina na lenga me bakana substance use and abuse so lewe ramay ngunu batiko na alcohol excessively kenda kila ni anything excessively singini binaka weekend so lebo be non dan nir sarala ko mai sambi wanua mai baleta na enduatani na culture mai viti enduatani na culture i Australia Australia be reke nira o tingana zakazaka 1 or 2 beers ana non culture mera relax tukina dua na bia ro na bia yo kento sindronia to ngana dua na rua kento tekbu na dua na rua sala kutunga meda pasar to samateni ko yana kenan duindui chiko mai low rate of a PAM scheme. So sona kabaya kwa wili chicken and thematic issues se sona lenga ramayado tiko na PAM scheme. So sona kabango me bakatala kina na sona na drugs sa may chiko na drug intake na roni may balenga kina na vakavaka roni me babu na kina me terminate kina no vakavaka ke bakavaka na breathalyzer boy ko na alcohol se na drugs o ni sa vaka na kina testing o roni may terminate kina no employment ne babu na tu me lebu sar lista leani nonda so sara terminate certo avo kitungango Australia so tal na beilanga iso esa na mayado baleta na vika utukuna tiko ya dua talengo na sexual and reproductive health so under the sexual and reproductive health kemni sakilatiko andinde na tumay na vita wasay wakamatu vale sara may so talitiko era na nonda or na tamata erna nonda ngone to okay wat keira zaka bata saramai bila sami talitiko kwe to sakikina na extramarital affairs increase of that so ngoi sona lenga kito mai reditiko pana PAM scheme la kabatalaki na mental health issues sa lebu sara erna anxiety na worry lako na depression na stress ni zaka sara may babu na kina me sara they can't handle the mental health me sa babu na mental health issues me sa may prevalent vera mera may babu na kina mera may zaka sona ka se ave sona ka nira tiko Australia so ngoi bida na issues thematic issues kito reda tiko ni ado tiko na PAM scheme me baka ngartu sa varita kachiko no gitokani
Ena binaka mena address takingo mena pre-departure sembera ni rale lako mai mera bimbi mai nonda mai witi kona dona bula se rona bula me warau takikina na workers ni sembera ni lako mai me address taki sarangana issues ngo a klasa tarachi ko balelai o navara baleta na matamu bale. So that's the sexual and reproductive health na domestic violence may loray tu ngay ke na domestic violence era mai ado tiko mera mai mabuo tiko ara hospitalized na yalewa mai balolo maninda mai reda ni mai ado tali tiko ngai Australia na domestic violence ndobira na I can say na crime ni non-tolerance of that, zero tolerance. So ni mai ado ke to tolo sarangana no na kena kobuti na lawai na bebeira na nakabati ko na domestic violence beira na victim wakata laki na beira na kuira nakabati ko. So ngana issues bango binakata minto vital no tak. See how can we address them? There should be more education around it, more awareness around it. Ni ndacho mai viti me levo na kia na bully, siya na awareness, siya na workshop around this. Balatan ni sandalang mo Australia na bono levo. Kuni may daktal tu kay kia na domestic violence, na kuna substance abuse, na kuna na extramarital affairs, kuna may relatiko, levo sarlimbu keteani, levo na mate, ndewa, leto na nabika mayado tueke ni banua levo ya ke baka this education and awareness around it and abe baka sarvale o weekend ko biana no mga me ko ta mai because this is part of klana kamer ni me abinakte kina bingarabi me bertona LSU ya obiti wakatala kino keto sasanga chune tengu keto la koyani na miniado sona cases vango make it le rakabana awareness around it and to be able to address the issue. So yang anak kau biar barita kami mukota taki mai wana watabatango ambaleta sona ngone senganindo kau taki chunga mai sona kabango binak. Na kembali besar Dr. Tulele na kena vital no taki na be urutang pakangko me pakano ni mo ba madaltak cuma those are the thematic issues na kaisa lore ba kawasama ada tiko yun na ngon total no kutar Dr. Tulele nimber nyo ngola ni berto na boni bekani na beka kedo ni waseti kuminko these thematic issues tiko nga bike to na biti si orto talaga na boni dio na matintuman na Pasifika. And how are they dealing with these kind of issues? Benak Dr. Therese tiko talaga berto na kena bona participating countries. Yo elo right tiko weekend to na Melanesian countries ele sartinga na domestic violence issues. Batike na substance use and abuse. Ni tuko na Melanesian countries really chikino biti. Ko yao kito na numa me mentona vital nota kasi na wale dava. Mena roni dhaka me roni bukai kina erna nonda vinak. Na kembali besar Dr. Tulele yun na kami naksarngango na nanda vital nota ka baka matata bausip talaga na nanda to sulit talaga may so na iwali uklan ni bunga be rto na biyo kanir to tiko ni kuwa erto may baka mataltak saranga na be karto sa tabatiko na rto hindi tambana sangay wala chuk may nabi be wasay talaga bir na baka rong tiko may to sa nangwar talaga ko be nungguwe ka na bar dotale na ero binakata mo wasya mo tumana na biar sa wasya mo Dr. Tulele? Naka, Dr. Teresa, kung naka uno naman mo tumana kina na dua na kusapa madala tu o nungguya ko kali waki watakin kay Dr. Tulele kuna social issues ko ito leis tali chunga mo na pre-depart training ko medaka may biti
Una nungu na numaya o ni ukila na binada ki sianga ni ndaba na mataba tamba gidonga uira na bara beauty biti mai merla kumai yang meratumber telnga uira na nondara na tikwani wilikina uira bambi biti ko na singai ba matabu balebu uira na tigo na ngone na bakasama ni samadala tunga mai liu ni tanga imbi ngai bimbi nga menongo buka ngo sala Australia na madami ko santun ras ko sa tu barita na kan sa tools down saranga ubiti sa tiga utos sa telanga ni barao ni raw ka se na barao ni banga tagi labo mai biti so ber na nondara tingo i mada ora bako tuga ningo na sende ya na banga tagi labo mai biti sa sala ito so daga telanga kasinda uda tuliu bersala da kam bele tanga ni tu ni Australia uta seona sala ge toro da ge balele kina ni barau ni banga tagi labo mai biti wakina berna ku barita tu non ratum bertel nga berna non berna na tamasi na tina se o tasi o tina ni ngone se o tamani ngone ko na tiwa ni biti me ka ku ni sabak tambag indu tunga mai na raike kini karua na bakasa mani nonra maroro to na isema ni bubale mai biti wakineke ta tamatanga tuna nonda molmolum ye ke rawani ra maroro to na bindi ni dinati rosa lagu mai kina o tabati o tangani se o moele o nonro mai sala mi tengu sang me mertumber telakina wakayalo wakayango na stairurwa narokilati non responsibility ni sa bara una pitota ko na tugni viti sang gara gerto tugni ngone ka basara tugni ngone sala mingo sana dundon me mai nona ita mena support gan ka kuni dabu gan isam go kona lenga sama ya tingo sangani bali tiru telanga non dan bali telanga ni sa sangani birau tigina karme rawat tigo sarvangar bi kanikina watagirana mero mandangani rambau bi tauringata na ngong mandangani tuike sang wila dakina urto na tigo mai biti nakena ronro tugan na lingani bingarapi me lako ini biti kilan sa lebu na lenga na mai tahu tingo ber na nonda na bakasa mani sama iraw ka sa tibu talam sang wila dakina na isem ni ke bagai binati umai na kusa baritaut na yabu ni non ratu ber ni romai o kila na roni buki kenda non na mai botulo ana bonda sa mai tigingo na buno lingo Australia sinin dona kai taru bikin ka ke nga tondolo tu di sanga batau nga non da botulo kene karua ni ali tigo na country relation officer se tigo ni involve mai na embassy wirna non ngora satu sartu ana non ratu sa senga na vitalebe na rapana numitigo pena inahimbimbi ni non raumai na inahimbimbi ni non rambiu bono mai era mai dio na vula se mai vanembaki me randa utalibitigo me rapana numitigo gona inaki ni nomuni ngole mai ni na numitio na matu vale tigo mai biti kare tabi no dona ngara kene karua o ba madalaki no sa varita to na bakango o kali na bunongo Australia bunoli na lingin pingarabi tu so na bunli bingarabi 24 hours na baleta na nonda okay ke banta stavo na lenga mai bunoni da daka se lenga ivale there is a place to go to barani o okay kina me so tabi kina na manganga dona mulmule bo so tabi kenda tigo senga ni o kenda wala ngai bitu kenda wala ni toke o kenda sarana pasifika na nonda ndaungal ni da saso tabanan den sanga inda marro itu ngabikenda sinron inda bosayan menda da barita na tabelamand eu santo libuna buna o madal kina se vitalo batigran o satu ni ka kunirere na bibosaki go na bunua ramba ilebu e tukina ni barau ni bibosaki tandola na kake ka kunyo raida ni tigo na kemroisiam ni ko yang bulubula ko yang lolo tigo na language bera kaulai bina bakasama tapi bosaki ke na iyo nga na iyo sanga sanga sa sindo na ka talitaka la ko ndon sanga barita bare eu sa daka wetingo o sing talitaka na kango kero ni ba binata ingo tapi useng nga pang ndon batan non danga lutigo sa lewu tela nga birna bi bangata itu birna da ba bi bata kata itu or sakila tu na de baro kenda na kay pasifika
ko na silent yes ya da na kini tu na randa tu ken dan dingu bodu tunga na iyo si senga na dingu bodu sala tunga ke tali ta senga tu na mendor kan da sa boy sinira ni da bibosaki me matata na nda warol bibosaki ke ba onre bi guna no mu ba madala ta na kala ko ti ko me no mundo team leader ba ta ikoya me bu ke go no mu ba ande o ta no mu endo na bu no libo sama itu tu na rongo ni sanga tingun so tabi na ngandre bale tatel nga ni sanga tingun nga ni kau tingun na lo motor toro na ngon salan do me lagi so tabi gina na mo ngandre o salen ga tigo so tabi tingun rendre bu no da sanga ngalu bakatima senda sanga la ngai ba sanga itu zakatu maingo sanga ndo na kena ngo na kaya do tigo sanga ni usan do itu woni rebe me bo bu na tigo no mo metana non da re nga non da lo malanga tigo no ribalenga ikenda tanga na go na buno ni bibosaki na buno li ngo Australia sinindo e tuno no mundo dono wa tamate andundu tigo na launi da vaca da kina ke osaki lavi na tigo no mo baroni no na launi ba udiko sindondo me taro bigo na dona osa na dondo na raoni bo binata na baroni bingar kenda sanga lutunga na rotala na bi mapulo tikan do ro kilati ni sanda sa kakidanga nda sanga lubot o sa ni tati kuna bitalo to da tingu wera barro tima wera satu ike wera na nanga isa sanga tigo merlo mai na bakasa mani to le na bakasa mani ni ndatunga me da barro to ndo tunga tigo bireke wera nanda gorna balang na bibusaki pesota na matamunraw eye to eye na communication. We need to talk to each other face to face. Meron ira rakilatuira that we are serious about na kind of tukuna tiwan. Ninta duwa tigo o Australia manda lakini baru ni bosa ya. Ni bosa tigo duwa tiga tukuni mai no tamatalawa kita. O ira non redi kanda mai endo ni tobun tamatalawa kita. Bosa bimbito but that's the reality on the ground. Ninta bibosa ki bata irongo na kay Australia. Sa matatali utule baru dukilatin baru ni bosa bawalang Australia endo tentala lagi ni batangin may na boso balangin da kilauken sanga itigo ni baro nanda bitalno o ira na bitalno eso taramata ana bitalno ondina yeni bisa bitalno bire kita tigo bango raisa nango do boso mutigo le buira sa wilio sartunga ondo na tamatalo gida ke na bibambauti ni kai gutune to sa sarga so those are some of the basic things yang mera kilati na pri lestale pri di pats ho madal te wir matatta me wir irlo mai darin rende sule tu bira koko ni don do tala merda bona bibusaki nak yes benak balik besar na nomo bibakarara matake na urutanga usawa semai the culture of silence do libra ngona and the sando ngalutunga se da wara katalindo tal me bosa na bukunda ke baka chuktalindua na nomo tokani menda bosa da kuninda ngalutiko kini koruna taro o klabi kenda to kilato do kana biokani da bi tano chukun bugni kuwa do le ngoni se tumbu da kemai sando to kuninga so kun le taro saru sibe no taro baka ndo wa lili tek bikenda na taro se do ngoni do taro sa do ngoni do taro ngoni gor bangal di kwa manda ya ni sanda ngole mai na bur lebu ko sarangaya na no muyo tali o taro there's no stupid questions as people always say. Ask away, ask questions. Baka kun chukmin go skill ngono do naturang weka na wana liba use your phone. Ke baka sorbe batataro so na kaya lalay. You can find the answer online. Baka sa wasya chukmaya o masta bunindila. Nakbalib sara nabar masta bunindil do talaka wasya nimber ni usan kay may olong talmay na nagtobi busaki to sa nalistalbe chone Dr. Tulele we nabar gechile chukbikento masta bunindilo. Masta. Iya, binakabale bu ang konondo na kango na talibun dana rangi raw iyo enda banga takamenda vitamba enda banga takamenda bola tuku na Facebook na kakede tuku saranga lengan na bunanga saranya connect na internet selo manivika CV ako saranga saranyo vi tar kira tampanara songkir saranga bertono bisi Amerika ngo 911 dal nga sar tongkir medavi ko benakat ako saranga ketuk no satap chukana kango so na kakede satu yana matentu Australia midran num chungo dana matentu ungkang kana berbura ni Amerika le bira katen kaya la ko ngabi Australia la ko bingan kena berbal ngari na nabi katur matentu Australia Sydney to don menda to tukun mena kor kona borro kunira ba kan dana ka iyo taro
o kunyo reba kana tar ndona erang itale baka tukun chuka abuno itarisi nio e ke na baka buli digo ke mo sio benakai vitartara me vitalo no me sot chukuna na lo kan mata baka kitu vitalo no me dolo iyo vitalo saranga bandun o ya saranga na kena bonua na bono Australia ndona visa una no metiko orang ta chukuna no madal chukuna tele na thematic issues bala chukuna bo bandra mesta chukuna ndendre na Australia na family visa ni merto sala ko kede mai baka bo bal me kakul la ko nga mayo ta me daga chuke baka chukuna ro na leben ro er sakala lai eran la ko memer mai vuli Australia e sangani ndona kenan ndende orang ta chukuna sa ro vital no chukina baka vida na e da wuti wala chungai ke baka da kan vital no bomo tani indo ana ken wala sima da ro no tan tumbe ko Vanuatu sara no mo chuk menis lan sabat chuk ya merala ko mayor no kan ni mayar chuk nang ena bono ni daka ke baka la ko mena bu bal ke do mo tan nangon sala ena wali ken na elebuna lengai bete kital ngana okla na be bono talanga era tu talanga ken na no rabina na italatala iyo erani tarayo irango aranyo chumai bakayawa aran lakan lindo na luto le daka virai na vibu na bangor Australia abong tindana sana merani kan dalak mana korando waka nreti bekenda na nangarabi kalowe iya na luto butikina na dalandina ni sama bidang ataba mbia ya sa lako nanguno bakalelia na luto sanggayao ke bakang kaya daka tu me bitul singa ndona madao sa on singa ndona madao sa ko sartunga dare dengan Facebook no kona kar da kapto no kan o tsinga daka sa darun brangun yang kona o tia sala kona saba ni sa rau tu na ela boy ni so ke bakar la ko me me chuko bubal sa na sin da me chuko ba bakela landona ela la tu sa to tangan darbunor tu sabe que le chuko e weekend ngasa klar bona merla kabatakina e kar ko me bichina batakina ngone ndo tento na rai nanunggu reto ya dokter tidak bakasam tato yo ndona bakasam me chuko yo nanunggu ni sa lako chuko kan vital na mela kumena vivo sekingo e bakai nanunggu rai chuko baka in a positive way olus talma dan nanunggu to vital na liu ya tarong tiko no kango ya o ndrodi mas na damma na ina kini kalirak merla yang bakiba taru mo chungang ko na yang bakiba ke bakai bina kan non rina ke mertuban bina kan non raka sauma ke na karin don mer sauma ke bakai era lista libi era ninto na sente bina kera kota merla ibu ke non rubale ke bakai ramak bina kasar arale wo chimba ke bina bul sente na baki erna bina katalo non ra lulu na kata merla kumai era tun rangal me o bakasam ta ka chugwe dono basa to ko na barre na super scheme superannuation baka na provident fund maybe che e ke baka mbaka sinran ra durkina ndona rayo baka samta ka choko bono eteri sinran ra ko benon ra lili da ka mer to ko bira mar to ko mande ndona ro nandol ne la bone Australia ndona ma da me bertin sala ko ngame na ker mai bit na onga na ka ke de visinga kuni to ko na be no mole ne vale no sati ko maro la botiko bako chunga na ka bako to chiko o ke kere ko maro to ndona ndol o wasam tas ko ndona ndol ya no mo bana yang pakia sarno rawat kine rusang bul ndol wol non ron la bana Australia kabe no mo lilin daga daka nangon sa wot kine ko kontre ko nangale ko tme bi ko ne la baya be te chuko ne kine nangu la ko mai viti le tarando ni to vale se va bena kata ni to vale se mbale tana bul ni lu bengu se daka bena kan daka ndona wanga me boli rusang bul ndol o wol non ron la bana bicha nangu re tikni ko bana xc.com dona exchange online kaya itu sungguh kan dono dolo na laban biti to kasam ta kaya dona ilawalew yan don ron don ma don kasam ta kaya ya sar ni ilawalew baka men biu chiko baka tiki mengkaya da man ngonong ko listo ni ken saran le yang apa kale dona sana o baka kasam ta kaya erani bukei rana bakan dan dona ngon sar lelai ya ke baka dona raw ke baka o baka lew ta ka dona raw rosang bulu si runan raw sa ndara ni kasar na mayang sar baka lew si ke baka lumayota lo chimbe ka ndona baki serua me sa chukna family visa sa rawe ko me banga takane ba me so mo kino to bisno betinan
saran re rando na bale mela kokina saran re dintona kornibuli saran re buli dintona mota kalai arto lak sarma sono lo meni barang pakai le utal nakar na rakin saran biso takano to biso merto sa apply takano ni chubi ko na skill raw takaba sono buli saran apply takamara no to residency nerto sa me bulangan sarto mai tak sarkin na kaure de choko bunu mai tare sini semata chikene na biso ngoni family biso ranin tua na iwal binaka merla Mane ka mereka kunna numul ngarame bana ba kristal sarasara nerla ko memor nerbitinani erla bo bala samir chuko kan tua ena matin tu binna kan go Australia merai bur tal ni bebuke vesano kan rabi lestal si rabi ngola mai merma to mani benak Kunak balik besar Mas Bundilo na namusuli makasama mai na buku ni utangan ni bisa ni mata mobile iyo sawa siya cuma kanto nangone be chondo ni masi berto na matintu o Vanuatu saat kunjungan kini mesana rongaleni na mata mobile bosi berto na panembake uklan kay tarong cuma bero na biokan o chondo ni masi ke Dr. Tulele se dava ni tuba na biutel nga bibiti ena buku ni bubali berto na ngalen na panembak nakabali besar masta ya salamay ono may olongan na nanto bitalano sa katosar bakalebu lele besar na biokan ni rasema ti kumingo na nora baka binibinakan na bibaka raramatake na BOC tumidakaba na biokan ni sigbirangan ni kuwa to sana may semata mesame baktabari na to bitalano o sana listal bichon en ronimasi ken o sitel mai sotal mbaka na kao na numa mena metini chukin na to bitalano achane nakasaka wabili unata na talno orto sa taura katiko mai orto na wekangu o Dr. Tulele o Mr. Lieutenant Rau wateke tau Mr. Bunindilo wabili unata kan sambasi katiko mai so na iwali sarang atu vital no takatiko itu ana me bakata kasa sangkei tingango na tukunitiko na o tau Bunindilo na bimbi ni kena wasi na lab membaletan meroni maroroi na embakibar mai tu kini meroni sona kai membo maroroi tu melai tarakin na ina kina kita umandani non relako mai klar ni dorang on salam na kai embatene ni konsulta na chunga na employer na kaya ke kai mbiu ngabeira ma rois oir sengke lau bando mai indona kan ni mai ko mereda mango ne labo li borsinkla merada ka babata bina kata men mbiu to ba chi ba eu to kono bakali buya indo ngana kauna numa ni asa tu kun telanga no total no tikongo tu na tiko tau Bunindilo umia tokaro takatalengo me ule sutale na kenda istiri na itau ke na tin kawalu tur sama bulu klima angole mai bite rua nandau kaulutu David Cargill wat kay William Cross mai lutu kina na iwau ibe kan kani ko yang lotu rau kau tamaya e ba kau kawata kitale na nonda skimgo me kuning uleda au klani ke baka ndan biutai liuna kalau na beka kedengo en negara ni maudokona na beka na vakabuna na yalo matua na vakabuna na yalo esenga ni ko wala ngai ke or talanga bu bale mai biti mera ngara belu tu talanga bina kat kinana na nanda lutu yang tundu lutu o kana team leader si ode mendua na routine mendua na me kundang kai me kilangan na lutu ni sana tu weekend na lenga tahun de barau tahun tu aku mau tu ni kambing bina ndona wali lebungo ndau senga suti ni kawita kana nanda wali udah cakap kalau sengolah nganu era napa mungkin sar mandanga na kenda bulat tu na sa bambau tana na kalau bambau tani ke bakai bako kota kina lotu meti kini bula ni no era na mai daga na pamgo ena bakale le taka sombunan ro ena bakale le taka sombunan bukete ena bakale le taka sombuna na ngunu be Italia ena aluma tu na tamat bale to orto to na bu bale mai piti me chiku talanga o era na ndau bengara be era na sambium mai era do walo tu tak era kunim bi wale tu kan dela lako ya wele yoro tu sana ko ya tal chunga mai non tana kango babi ben bo bale ngone o nuta kan ke boka na tor bo ambimbi na lutu mi takele ni la kongo ina ro ninge bina ka kina na ndai na kina kin nanda la ko mai ina ka ka na pump scheme bale tele bona lenga tu chukina era ni wali na nanda bauta nanda lutu bagayalo menda banu ni chukina bona kalum batenda malum ke boka sa ro chukina kap ni ko yendo na takele bina kami nanda bauta
na kalu ni narane buki kendo chiku me bakanga no tangai be lebu sarabir na pam skim lago mengo Desember na nondra lago era lolo era masu era daka bu ile bo tamur lago ilutu na ngona era waki na lago maike sa ndu to wa chik na kalu o sa krekere ke bakar ni ndu talanga ne wali ame bako kawataki kena lebu sak Benak balik besar Chandra Dimasi nanomu BOC mai naken meeting itu kuno nonton tu vital noni ko benak balik chone to nangwal sarve Dr. Tulel. Binaka Dr. Teresi au bia tuanga kau bia wasea membelet na disengagement and disengaging workers elorai ni lebona workers era disengaged na from 13 to 18 months go we're in a long term era na PLS so na between 13 to 18 months after arrival in Australia dolo right ko ni era may disengage nanguna ya yo na nito may bandi kiabatiko levo beir na non dera kwara may disengage kwara lakchik may wana meat processing rona industry go meat processing kena horticulture so significant numbers are coming from from those two industries Baletambeka na ibarau ni rakdaka very physical work that happens in these industries the meat processing industry batikena horticulture industry katalangakina na other factors that are involved membaleta to sabitala no takaoche iyo na nongo kere nga beira kwa sara disengaged sara tua buktumbe Australia sara sisi tumbe kana kena bosa sa mai expired tumbe kana non visa so sera veli chinga non visa sa ertiko boli Australia sara daga tu venia so talena na employers kwa rasengani that are not approved employers so kin balmbale sanatori cash tumbe kai na ve employers go yo nongo ndwanga nongo kere ke bakase veli chigo na nomu visa niko lako ya ni na PAM scheme o sa disengage ndwanga nongo kere reconnect lestale mai chigo na kiana iwali me ona lako tale kina ndwa tale na approved employer reconnect witar tale mai embaleta ni sonangona sona kanda la kabanda bi murmuri sona bakutule wa dalam bekan dagali regret tu muri sona kanda la kabanda wabona tukina nanro sena disengage sandangali ya tu nabi butu ni sambera ken donga no kere na kabni kwa reconnect list tale mai bitar mai baleta moroni reconnect tali we sona approved employees vinak Se totoko bako tsara Dr. Tulel ngur sarang ando na taro tarung sar chunga me bako samaber na barong tikumai bosi bertono sa disengage me baka so ngur se activity ko non visa na dava merata kaba esa matat sartunga totoko bako oti na beka sa sema yo chondro ni masi na bimbi ni lotu ke baka wa lolo se masu ena ngona wa warak chukina na nomu visa me tomani chukunga na masu ke na lolo ni kwaya nga na nomu inui menandi chukina na nomu bubalik na nomu bulo sangai wasia mengo Dr. Tulel dan bimbi ni non resemblis ke bakau sa disengage reconnect back back to the where to na nomu ilaw warto wa kutkimnian na mateni ngona itikutal na connection sa chiku lifestyle ke berton numilala ya nakabali besar Dr. Tulele to sarangol saranggo be nunggu yak kanabar Naka na walibu Dr. T na walibu kimduna nungu tokan kila ni sali usaraka tu wasi na kabini ku sali utal tunga na kabini me tuna tarain e mani ndo tal na bital no wango na ndo tal sing eu bidanga naka una no me wasi na kabini ku mberni tonga ivem tu so te kana balo wali lai ndua na nanda mai tiko urna nanda lo tumigo sengani langa wala ngar mai sutaba tigo le utal ngani rongo binak er mai si mai ni tegi sau kina urna nanda er lo mai na me dadak era kena wosam ba Britania na
nandra may break ta so na record kor se tu Macau na be meet industry siguro tungo se nabo to ambe karma da kina se na be chibuni kau bir na be chibuni kau na non rada wi so sawi na be singa non rada ka sendo na ka tali tali ni darongoda io eu sabi da buno lo kina usawari ta tali tunga bir na kenangarau ni na kenangoka na bunango ni na sinirao ni na da wiso so tunga na bisinga but na numoti ni okenda da tamatanga na kini karua ni da singa do mai sa tigo na excitement ni sambai da dak sa tigo bunga bongo sa bida ga sara na no mo todo o sa ngule da batu na da dango e bana baki se na da dango e na la tunga ona gingi moi ko ramba mai se na botoa na didinga na pamati mon mon na bisinga na beti unika wana da bisinga sa kabina kan non da sa ai setta kan don standard ni da daka ko ya ko le subota le tigina na bakasa mani non rendingi tagi werna team leader those who are tigu werna kila ba da daka sa rauni ra raide tigo wili tigo na ka da bisinga entono mon mule werma iso tawa tigo non dongo non sa mai da wisa usa utigo na boto amanda so na boto rotungo dona singa erba mateti nga tolu rua tolu ndolu na len mon na sipi se dono ndolu mbang na bulu Macau ni rasa do mer non da werna itu okay ora lo tu mer non dango sa mai lebet na isau ya mai na runu ndolu na tolu ndolu singa sa le do sar ti na pa na ndolu lima na ndolu na len mon da pa mate na dona singa sa la ko ti mai ara sangai na dangule da batigo kenta ramule da butuira ni rada ka batigo na da dango ka ko yang e bina katu ba ko ni tau kini da ni be kenda na da na buno bango ka e sa tiunga na o te lau mai na dona singa ko e bina kata mai o super dingo ulu dimbela se o reviso ma ka tungo ke to bina kata rosnga ulatani na len mon man e na mava wango sanga da kia o ni tau kini abotoa wangarana no ira supplies tu kuna be okay bela ko mai ngo kitu na da kambo e na ngona extra chuki na da sa da chungo ko na kuta no duni mesutaba ngani tulungan undul no bul Macau sa tulun dulu si pisara ni sotaba na ngandria kuno rusongo bulatani to menton gari bare teroro ya ninga unar to ba mateki na te pa undul sili manundul e runundul sa sibieti o ko na bultanga na rusongo bulu bulatani sa rusongo bulatani na kabi na katimai na kena boya tunga na storage na cool room tunga na chila watu ya weekend to werna ndo to ni rada ka batigo na break ta na record bisinga sara set ta na stand ya rato ngule da batigo na ya na ota ni bida na mado mai mur to sa ka baroto ya to sa ku mu to ka batiti ngona ngal ya do mai ginendo na ngone mur sana tu me bikim do sana de ngona mado ngo na singa tu city do sana de off bela ta sa na company sa mitao china no na ota sa tuo china kamen boleta na ota na bula mai ngo okay to sana sama to salustagi na to na sinda daka to singa tunikila ko na record to set ta chuma na bida na mado saudia sale mo abu na sa musu ni bigin to bida na won daka lai musu ni bida na singa daka salai yani dengu chuna daka singa tal tuma na biso kaso nga nakala lai yang me suna teknik lai yang merekila na non dar lo tumai ni sama daka ke singa ni kada na non da mai tegi sau we need to know where our limit is le mo no tukun sa do mai ke wa muri sa kan non baru daka tuike wir nga kay Australia wir tungo wir daka manda bana bu to ni sa ngon nga ni tajir lal su na kapi bi utu na ka sa la sa nga sign off lo kento to siya to sangay chikotali buke ngo lay buke o kango lay ke so mi siya ta sala galay bito man da sa when you in Rome do as a Roman sa do mai ke ngon nga sa tangir rom kalon daka na kenele ko ko to ngon sa ndem kakuo ni nanu mame dona italno nga mo bibare tabi mo do so na buno ento na buno na daka ni sa na chila ni ba mate lang mo to man kill floor la ko may naman manu sa bas batag may lang may tuba na chila na cool room o tia sangay chiguro to na chiku may na supply ta chiku may na cool room bala ko ba na kill na boning ko na buno mala imusumuso gina lelo man ni sarto mbera may na kill floor na mon mamate o tinga bas batag simber ni to man na chila orto na chiku na chila orto sa didi ba naman mo na orto didi ba tuloy to la tamane sipi may lili la ko sarilom sa sinro ni warek nga me muria nga me na mission belechi may didi ba kamay naman mo ya
mai toga bata le la sari sanandu kena kukua na nonda na excitement nga ni sa okay sa set mo da atau le ko tamayar tu sa baku su kusa tamai le la sari sali da bundona stage mo na sali runa singa tinguna di off peten sa siwe tigo rakada ka betul bising sa samberan bernembele chukun tu sa di sana tu ala tola tamani sipi mai la ko sanango le sa sona ka ya tigo ka salai wabuna tali tigo salai tigo tal kena malum sena side effect ni ka salai wabuna tali tigo salai musu gina na wan daka ra ndol homai kitu na nikua ko tul nan rau na ru kitu mbichi kana tomata ko ndo ndo ngame ronan rau to tambaka wale tulan rau le banan rau ni utinga vida na madao kitu di ofini ko betsa sibia na sa uchi ko sona kami bichi la tangona ni da sa da tingani da kake da me vai rau vanga tagi na baka sama vanga tagi na kila bal tagi sianga o kendo tunga tuna bawa dai kendo tu na kana do mai ni sana dandanga menyango na buno nga sana tarma itu sana bangkarata litu ba sana buno mamanda kina na dola li stali na bosan viwal sanga ni labororo na labunuis labumusimos ono tu dagi tigme wol na uwa en ro di bata tu in village kwa kauta tiu mai na lin man perna daga na botua na bechi buni kau ele buno bata na libni bino bechi na do singa ke le na kau roata le tanga na kau bisunta very challenging elau bata tigo no mo ke vina tigo no mo to bo tulo anu baka sama kilati rapina tigo na pelu tigo no tula matelolo so na kawayaran tu avoida roni ko lebi kina na fatigue ko lebi kina na stress sanga mai kene kuritigo ni samai toso da ke non da sasanga menda sa so na kasin dun menda volume ba se menda banga ta ke non da ila salai ko tu no to Dr. Tulele ko na ngunu dun me ruang atul na tabaya. Bukan itu tahu sabi dah kasar na ni mama me songo na club to sanga yeto ni mau lo bal me songo na bolindani si to sanga yede to sa uchi bolindani si polita le mai vida la to bal to senga ni manage te babina to ni tati ko ni tu nanga vitang lo tali tigo ndo ngaun tanga bi wose ta tu ni le una ka do tigo on the ground le wonda senga tu ni bakasa mata sin de kila ta keran bimbi ni tu babina tu ni to ni bakasa ndo botulo wata kana ka da na bisi to so chambala no no da sa ceki ciko vinaka vale besar na bara na no movie baka dite kiciko me baka no tukuna mai ele buni talo no binaka bir na samai rawat ciko sana tabani takadaka babi ni binak sarba ele bikim ni sa tos binaka ciko no muni bingara binaka baka lebu tamai ni sartiko bir na bibaka ni rastabu ciko sana rendre ni kakuni lo maleng sar cingor to na bekanda lele butal cikor sar bitar tar cingmingo na bitar nongo ena tomanitai ena dotal na part 2 part 3 part 4 ni panel ngo ena tostal tik balet ni sarui rong binaka ka totok baka uti na bewase be baka ngatu kuno mo Dr. Tulele orto na bekanda to na balange rombek nga na bilo si ruana taba 2 glasses 2 bottles yo bekenda to sonongo na wi to liba ka tatal chung me rumba kana katen se sona bikabaya ya nin sa dangol me na burubura lilibango na na tabaya sau binakai ya me sa dalawa kana pinakanga ni sa ga lutso mutale sa buriri binakana kanta sarabuto na bisto sa wala masta burindilo nakabale masta morning kitine chung na nanto bitalo ni kolabo bravo levu Dr. Tibla levu kimdana kang Dr. Tulele na levu ekana bara bravo levu tauchone una ena sakani bala bana ka tukuna nakangau bibakanda chunga kinna inaki ni non relakana wakanda ugambo tana de kor ondo rede soera la lesman island Australia salai toso sarna nandra ibagaritaki ena korwe ramara wirna wakanda andora robola konya salento chungana lebena ale bul sarndona lori donna mesda x-ray le sa baka dabe baka ungeti na kaira bagadore sa kau total mo ko ibida nangone orto daga chuk mai New Zealand tali tako non boso non raka sa kau ngani bakan dua bakan rua sa bakan tolu mai to sono tite da kabina kan orto bale kita bitar tar chuk ngango le buna singango bidang ko relak kan Australia ka ke samai da ka samai baka botukan
Iya, ena lebu na italo no rong benaka, lebu na italo no ninganga, au kombo te ko ya au nanongula chukma na vitalo na mboni ko ya na dona sana ore de chukoni kamaro te kena ina kile me bakada buta chukya o na bakanta to chonan roni masi may wili na ilabon matentu around na the last financial year ya sibita chukna dona billion na remittance ko ni labon ko ya sangwala ngano na bakana o kenda talangan sa may tungo ibabalani iyo sa darere chukoni na sarbon nombe ke toko bakalelu sa tarap saran na remittance ke bakain total na viso ni nraki ni mbula ke bakana lockdown na lakaya na remittance sa toko saridaki tadore ni bakan ni tukina na bimaten tulay bakata kitong bataki samo nangonong ko samay bakaya to kanang biwano ver na bakanda dagare na bikakit kita bakador en nalay yang talaber na bakanda chukme bano ndona kaya ubia todo nganto kubos ni baka binaka mer baka binaka tek na bakanda lelu menondol era mbiti mera la ko na bibuno bango era le bakador na kena daka lebu na tuk rong binaka endo listalmai lebu na endo rechunga ena bidanga na mulum ko to tarachuk na kabiniko na o mutali ta ko na vital nani na pre departure requirement na sana ke baka ta ka baka binaka o kombo na le rosong kan to ndo le la kumengo sarna sibra ke baka binaka mera baka le ta ka kina na bulan ni raw ka ena le binaka nga ena matenitu bateki na urna wakandar chukuma bichi ndo baka samta kan ida sukyana na bulan rawan bicha ul kalima na pasent le chukene ni ul tuki o bombo ni sangni fikanto dunia era baka ta chunga ile na kanda ora mbaka na babalanya na kana ul kene kana ka baka lab enda na talenta na sana le na kanda butuni ukina na itokena nonde yombula ena nonda ndo bika witaki na nonde tobo ena nonda vilmani o bombo tia international na the intrinsic value ni kaya isindo ulike ndo uringa o me lore na kana ka baka labo ena sotal na sana enda butuni ukina na itoke korre kina na ena kanibuli o bombo to na kanibuli be le bona kanda go no ngani mandanga itu kumena korongo sala ko bakabida nisulan chanda redo no bol sanga sama yi rangi koten tole ba sara baka buli to babina sana ora de kam to kam me bango me torre da kene bal ne bengra ya bala la sara na be kau bina katanga mo chine kina no ko ba madala la kana kabni ko o bina baka le berna kanto ni baka ronti mai na mboni ko iyo ke to me sotal ngana na dokta tiu esa na rani bina kadaksar na bala non to bitara no Isa totoka benaka bakalipsara bikim do keda na wekangu do may baytay na sige benang kuwa ang musunod tiko na tol nan raw bakadada na mona libo sar tiko may na kabin kuwa andora kana non raw binaka talaga wir talaga na sema tiko may kar sa somo tiko na taro may wir na taro tiko na maliw ni mona libo benaka balipsara chonan ro ni masi Dr. Lorraine Tulele na bara leta nandao rambana kadaw ke masta kali bunindilo ena nom do sole nom do ngona ni sing benang ni ko au ni taka ni na surich kem do talani ena do tal na singa tambu sa tinggoy matanda metono mana tale na kuruni wasi ni bitala no sana modo kona sar na no to biuse kana kautal nga may sona baka tutu mena may baka lilitekin na lenga sa mayado tiko mena baka binakatak weirtal na woer na kay morimay au sa baka ni binakatuan bikem do kaya sara tongga bitar tartiko binakabalib do may moitak nakabalib samade naka Naka. Totoo makauti. Binakabalib sar tokalaw nga to chiko. Ya, nakasaka Sa binakabalib sar bikim ni nasema tikumay bakon ni binaka ni bikim nito to sar sa mitik burang ko na bitalan no babini binaka bakalib chondro ni masi eno no silito no ngone na lomo ni tol na mata sa oti royal taka ni krona may say na kabani mata ni kuwa menangamendo na panel discussion sa kito marota kanirto sa may siya marang ko na biokani ya
lele butal sar sema cuk minggo na bit tamban ni lawa bit tambanan ni bula bertona medicare bit tamban talangan ni bika bagayalo bital na yada sar soli cuk minggo enangai mo beauty ko babinaka so na panel discussions meron na so mati ko na bitaro oni solete ko mai oni takana ibata-batang goa na yang sar bikenda tudok sar inda bi busak chungana pa sa bakabiti kamatata bikenda dundua au sa bakabiti binaka bikim ni tudok sar no muni bitomani to kumai ke tiko so no muni taro so ni bitar-tar berto na bibakani ngo ni bitar-tar ngamay na nongo Facebook page so ni ngol ngamay na email talonowithdrt@gmail.com ang ana nongo email talonowithdrt@gmail.com au sabak ko madani bikim ni tudok sar lomang bimbi maneto Hawaii ni moade di bakadeng toka